остолга кыттыны ыла кэлбит. Жан, онна биһиги ытыктабылаах ылжыттар быт. Билигин сагалык бияха ютубунан тута көстө турар, онна ссылканан тахыттан кирячилер эмен сотору сыял бәни хектара. Билигин олох кып кылгастык мен кылгаст олох кыратык икири тыл күрдүк этиягым. Биһиги бу Өксөкөлөк Алексей института тыгынча 2 тыгынча уансыллакка тәрилли бите биһиги Котогулулинги федеральный университет болар битигер ректор Евгения Исаевна Михайлова Кулаковская института ден туспакыра штаттак структураны аспыта. Манна биллен турар Өксөкөлөк Алексей аяр үлетин, онан әйлестебетин, ордук териңетен 1990 сыллар орталарыттан үйрети сагаламыта болар сүрін терағынан, онна 2 тыгынча 9 сыллаққа Өксөкөлөк Алексей 9 томнақ кенегеті үлелерін қомырынуа тақсықтағар бастакы Оханынан айымнелары бәчәттінен тақсывыттара Новосибирскай коракка бу 600-тен таққа сирейда құлақан кенегеға Өксөкөлөк Алексей бары айымнелара, онны ол айымнелар суруллыбыт историялара, ол айымнеларға сығыннақ документтар, источниктар Өксөкөлөк Алексей биографиятын ехінен үйретілден кирбіттері. Ол бетер аныгы литература наукатыгар, тыл наукатыгар, қандық бағарар улахан солталақ айымне, онны сұруячы үлелері тута костюқтақ ырытылдан, ол бетер научный критиканы ағахан, бұ кірджік Өксөкөлөк Алексей айымнета, байымнені батча сыллаққа сұруйбута, байымнеға батча сыллақтың үлеләбіті, ден барыта бұхарылдан кейрер әбіт. Онтон Өксөкөлөк Алексей 2 тома 2 тыгынча онағысылаққа тақсыбыта, бұ өссі қалың ағыз 300 страницалақ кенеге сама иғарахан кенеге диреті Людмила Рясовна. Онно Өксөкөлөк Алексей аяр үлелерігер сығаннақ рукопистар, кене емнелерін атын веләннақтары, бір кемнағы доғыттыры, тәтірәттерігер ұстыбыттары, бәйтін айымнетін бастақы варианнары, бастақы бәжәттәмет айымнелары барыта мен арданан түйет разделынан научный бахарылақ бачаттаммете. Билигин 100 тома наука издательства тыреме Новосибирскайга гытылдан турар, урукапиха ағасыл жаллар, бұл 100 том якутской интеллигенции из раннего научного архива ден аттақ. Бу манна Өксөкөлөк Алексей интеллигенция сургун 3 вариана аңарда барыта бәйті автограф бұғытынан қаралласытар архивтарға бар үлелер. Онна Өксөкөлөк Алексей тыгынча ағыз 107-10 5-16 сыллардағы Жокускайдағы реальный училищаға үйеріне сылжан сұрыйбыт 15 контролнай үлеті кирді. Онно бу үлелерге бардыгар әмия архив бахарыта автографтар болан бу автографтары аныгы сурук ирдевелигер норматыгар киллерен үлеләһин элбәк багайы бахарылах онна интерехней научный комментарийдах бериле биттере. Бу рукопись 593 серейдах онна кини бәчәттенен бүтән тақсыр сурога пәсыйын бүтәхіккіне. Биги бу научный тахарыны оңырар сүріне бәхінеспет Кулаковская институтын Евгения Исаевна маннык саллақтык тахар бұта, ари бұта, тоға дейтақ бітіне 2 тоғыз сыллаққа Өксөкөлөк Алексей бастағы тома тақсарығар Евгения Исаевна вице-президенті, онна вице-президент бұғытынан бұл редакция қамығыятын, онна бұл кенеге үлетін бұхатчы салай бұта, онна үлетегер күтті бұта. Онтон биги бүгүнгү кепсетер тема бұд, білден тұрар әме олыс интерейіне yon олыс солталақ, Өксөкөлөк Алексей әргімтеті ден общественный қамсағыны Людмила Рясовна 2-15 сыллақтан толкуйдан олаққа келер біті, онна 2-17 сыллақтан бұл үләне ордук жолкайдык торумнан улустарынан үлі сағаламыта. Бу кенеге туһунан кепсети барыга мен аннолох тохтабаккабын эре кылгастык этиякпен багарабын. Бу
Өксөкүлэ холоксой эргимтете Кулаковскай онна мәңе қаңалас жана сәргете источниктар ақтылар ден кенегебет 406 онтан тақса сирейдақ бұ кенегені Котугулу федеральный университет бечат жете тахарда бұ кенеге научный тахары бұғытынан научно-технической совете аспыта рукопись ырытылдан онна бияға филологической наука доктора Василий Васильевич Илларионов, он филологическая наука кандидата Екатерина Михайловна Ефремова, тугу олветер рецензиям был буттара, он бияга билеген Василий Васильевич Барыттан мин олус астанабын, он кырдик кини үтү улахан научнай авторитета, бу киниге бит түргенник тақсарыгар дағаны ыртыга, жүлләхиге кыттыга, жоғыннағынан дағаны миллион турар улахан солталақ әті. Онтон бу кинигени меңе қаңалас жоннора барытын редакциятыттан верскатыгар тия оңыран келлер биттере биһиги киниге бит кыһатыгар ол гынан баран киниге кыһатыгар салаячы Валентина Михайловна Слепцова, он редакционный отдел начальника Семенова Күнне Афанасьевна бу рукописин бир барытын ахпыттара онун ағыллан бер кәләнән барықтақтен оны берт кыра кәннөрүләри онна әбиләри чолкайдаһаннары киллер биттәре. Манна Күнне Афанасьевна белетәнеп бите. Бу кинигени наһа чөйдү коңыр буттар редакторская үлетин, онна ордук сохой бутум, онна ордук астым бутум. Бу рукопись источниктарын, онна архив документтарын сурукка киллерини олус аныгы ирте билге бахачы септе бәргән орбуттар ден. Билден турар ити барыта биһиги бу кинигени тахарар бутыгар бу тутан олорор бутугар бартыгар нахалахан солталах оны таанан Людмила Рясовна бараягын быһытынан атын улустарга меманны кинигелер тахсар боллактарына онно колобур болохтах. Кулаковский институтун үләһиттере бу кинигега тогуган агыс ат кирбит боллагына барыларын атын Людмила Рясовна научный биография тыгар, онны бастакы кис томга сурибут комментарий дарыгар, қас кихи Кулаковскай ологон үлетин кытта сыяры тутулан ақтылыбытын белетәммет уйенник оңар буппут, ол уйенник бытыгар отуттан тақса кихи Кулаковскай ологон онны үлетин кытта быхачы сетимнах кемнерин онны ханнык сирейге, ханнык кенегеға ол туынан ақтылыбытын белетәбіппет. Онтон кинигевит бәчәтенен тақсытыгар оформлениятын бу тахын оңорутун, хаттыскатын келлеритин, оны қас бирдилихин, әме бартын манык бараягын, фактуратын онна размерын барытын толкойдан оңор бут кейінен Антипин Прокопий Иванович балар, кинеме олыс кыхаллан, бу киниге тас көстүйті кытта, хайда ғара олыс кыхал кәмнелақты коңғылыбыт тахары болла дияныгын. Онын билеген биһиги бу киниге туһунан кәпсетибитин биһиги төгүрүк остолбут алтыс төгүл сылайыгы тыллар төгүрүк остолбут сүрин тематынан аттыбыт, онна тыллары бәрен иягым, онын бу биһиги испиһәк битнен амбастакы кири тылы мәңе қаңала сулуһун депутаттарын советин председателя Иннокентьевич Андросов этер баалыста истебит.
Үтө күннен күндү бүгүнгү терәһен кыттылаактара бүгүн өттөн бу өлөксө эргимтете диен Алексей Алексеевич Кулаковский мэ хаңалас улуухун жона сергете актыылар онна источниктер денкениге тула кепсетиите диен манна босаха республикатын медиа центрыгар ыңырылан кэлен олор буттан эйха бастатан турамактанабын бу кениге тулоттон 2 тыгынча сүрбе үсыллаакка бу кениге мэ хаңалас улууха үбүлэһининен онна Павел Данилович депутаттар советтерин председателинен олорон проект руководителинен үллен бу кениге нехилек краеведтерин кытта нехилек салалтатын кытта хүдө жөдүк ситимнээхтик үлени ыппыттара оннотон беги мактаныхпыт эте бидөөдүлаахпытыгар София Гарулина Дмитриевага кини илен сагалаан бу кениге элбэх нехилекпит актыыларын береннер жонмутун сергебитин үетитер сылтан ден бу кениге кирен тураллар. Сөбөттөн бу кениге тон проект быгытынан Людмила Рясовна Кулаковская сагалаабыт тон ыра эдердагаттан ыра оңостон келби проекта үлага кирбитинен мактанабыт тон бияха мэ хаңаласкаттан улустаттан бастыкынан тагыстага ди оннотон биги бу билигин бэм көрөрбүнен бары улустар бары маннык жоннорун үетитер сылтан үлелээлере боллар демет би баган алакпыт бу манна бу кинигега усенен манны кинигега онотон маннатын бүгүн бу кинигени тула элбак ки ханатын этияга демен эренебин онна бүгүнгү күнгө үчүгөй этилер оны киниге сөз ситерилен которуллан сөшүгөй үрдүк тахамга таксыга демет беге эренебит эне жен турамбыттан манна беге Просковья Васильевнага онна Евгения Исаевнага Лариса Рясовнага мактанабыт онна бэбит или тутурда өттө каралаак келлибит эмегаластар быйыл үрөгөрибит сүз бехен сыла терилибит төрүттөнбите сүз бехен сылыгар Герасим Иванович Соловьев тугунан 2 томнах кинигени тахаттаран туробут ону эхеха ытыстыгынан беле хунарбытын көңүллән. Онотон бүгүнгө төгөрү гостолбут үрдүк ситихилердэх кекке вопростары бахарсыга шөй баатык олорон атак тепсен олорон кепсити хайнден эгине барыгытын ыңырабын. Bu institutka çıkıyor. Salgıbıt kepsetiğe bu kinige tohunan billetan kinigeni billerer kinige tohunan kepsir tıl Суасинатынан улустағы кин библиотека үләхитигер Трифонова Марина Егоровнаға бағалысты. Үтө күннен күнді төгіргі стол кыттылақтыра ылжыттар. Өксікөлі Алексей Эргимтете Алексей Алексеевич Кулаковский онна мәң қаңла сұлуғын жона сергете ақтылар источниктар. Кенегеға Алексей Алексеевич Кулаковский өксікөлі Алексей кытта 6-спыт, 4-спыт, кене кемегер 19 сүйе бүтүтігер, сүлбеге сүйе сағалынтыр, оларон, үлелен аспыт, Жандаргар сәргелегері үтіөне ғорбут жамбытты ғынан талару сырдатылар. Саңа кенеге Хотугулу Ленге Федеральный университет бәсәттір кәтір үс сүй сақсағынан 2-тығынча сүрбе үс сыллаққа бәсәттенне. Кенеге мәң қаңла сұлуғын жағалтатын үбіләхінен тағыста.
Проект салаячтан Павел Данилович Сазонов болар, саңа кенеге антылыгар Павел Данилович Алексей Алексеевич Колоковский өксікөлі аргимтетеден аттамыд проект улустарынан тинчерліні көгілір сығылақ сағаламытын бәлетен тұран Алексей Алексеевич Колоковский кемегер олырон үлелен аспыд жоммыт тұстарынан республике бар улустарғар тақсықтақ әлбақ томнақ кенеге бейгі лоспутугар бастығынан бәчәттенен тақсыбытын бәлетейір. Киритылга Хатуголулинге Федеральный университет профессора, кенеге научный сүбәхетте Прасковья Васильевна Сивцева Максимова, Людмила Рясовна Колоковская бараега олоққа кирер. Онна мә қаңлас олуғын крайы үртәчілерін сүбә мұннағар Людмила Рясовна Колоковская өксікуля олықсы ергімтәті бараек тұғынан тыл әтейті келдерілді бит. Рецензиялеринен Хатуголулинге Федеральный университет профессора Василий Васильевич Илларионов, Россия наукаларын академиятын сибирдәға салатын комментарны чинчи онна Хатуга ағай ақсанна қомықтар проблемаларын институтын старший научный сотрудника Екатерина Михайловна Ефремова үлеләтілер. Кенеге сылынан бастатан тұран сақа өріқтен жонын тұғынан үті өйді білі үйетіті. Иккихинен төрәбіт народтарын инникетігер олықтарын үлелерін анабыт ұтық жомыт тұғынан нәхелестебелерін сетімнәқтік, онна ұтымнақтық өреті болар. Кенеге үстүхімәк қарарылыбыт бастығы түйімәк өксікулағылық сөйдін бір кемге олар бұттара. Иккіс түйімәк Людмила Рясовна Колоковская көрді әбей келлерилер, онна үхіс түйімәк өксікулағылық сөй айыр үлеті үйелергеден аттамыд. Саңа кенегеға өксікулағылық сөй тұғынан қағыттарға, кенегелерге, соруюларға сырдатылыбыт, материаллардан икки түйімәқтәқ библиографическай испейхек. Кихине атынан тута боларға көмілі өргі тұғыламыд аттарынан өйіннік онна кенегені білімнәуіттер испейхектері келдерінде. Өксігулағылық сәргімтеті Алексей Алексеевич Колоковский онна мән қаңлас олуғын жоно сәргеті ақтылар, источниктар кенеге классик олығын айар үлетін салғы чинчиелерге, үрдік өрек қығатығар, ортаналы өрек тәлітелергер осколаға үлілер иделян жоңға, ұсты жонларға, аспиранларға, сонын исқағаннақ источник бұғытнан солталақ болуға дейін кенеге научный сүбәйті Прасковья Васильевна Сивцева Максимова Сурьер. Кенеге тұтылан научный үлі әддеблігер талару әппеттір. Оны Максим Кирович Амбосов атынан Хатуголулинге Федеральный университет научный технический сәбиетінен бігергетілі біті тоғылыр. Икі тұғынша сүрбәкке сыл, ақсыне хүрбәкке күні сүрбә беріс протокол. Кенеге төсіз бейінтен тақса сірейдәқ манна барда тағуынағыз кейі тұғынан сорылыбыд, сүйіз тағуынтан тақса қартысқа кейдбіті кенегені кәріқсі білі ғыңырыр. Бұ қартысқалар бұларға, таңарға, қомус анды тұтаға кейінігер оны түмелігер экспозиция делін специалиға Станислав Николаевич Афанасьев ұлыған өліне ұтта. Кенегеға ағачы сіңәретін ұлын сөптіқ, сәдіқ қартысқалар кейділер. Ағатчы бұ саңа кенгеттен өксікіліға үліксі әргімтеті орыққыта мәңе онына елін қаңылас ұлыстарын құлыбаларын, сорық суттарын, кенәстерін, гилдиялақ атығыттарын, меценаттарын, полициялайдарын, сәбескей бұлас мұңнайғы сылдарғар саңалағы тұтыспұд, кен тұттар жамбыт тұстарынан әлбәғі білен ағыға. Өксікіліға үліксөй олар бұд, кәмен кені кітта жүғастық алтыспыд, білсібет жондарын аттара бұкенегеға сейхелі кейді. Ағатчылар бұтығар Алексей Алексеевич Колоковский тұғынан әлбәғай білейіндерер кенеге тақсы бұтын бәлетей біт. Онан библиотека үліеттерін сүрін сорық бұд, бұкенеге исқағанын ұтчаттар бұтығар, кәлеркен чәрілер бітеттерден нароппыт историятығар ұтықтабылақ сығаны тәрейі боларын ұя бұд. Улуспут крайы өретәчілінлерін түмеге жоғын кенеге болан тақсыбытынан, кенеге тақсығытығар үлеспет жоңға барға мақталтыларын әтәбет. Өксекулі үліксәй сақалы дерің өйі саната, олығы мұндырды канарар, ураты талкуя, түрәбет наротығар байыз қағаннақ уысыран онна наушнен елестебетін қалларан, өлбет сүппет үйеләбіде отымнақтық салғанарғар әрінәбет. Болғантаға дейін мақтанабын. Мақтал, олы сендерегіней. Билигин бу кинеге туһунан кәпсетиге мен әтер жон тылларын әрәтияқ бүнсәп, ан бастатан туран Павел Данилович Сазонов кини бу кинеге самай сүрін салаячыта, бу кинегеға кини салалтатынан бу маннык тәрәһеннәқ онна улахан үле барбыта ден бейге бары билен туран Павел Даниловичтан кәрдәбет бағылысты. Прасковья Васильевна мақтал, да баргытер үтө күнден Онтон бу кинеге тула кепсететто бастыкынан 2010 хеттахылла кабияка Людмила Рясовна келехиджан Роман Галевич Васильев атынан музей битегер мемандык төгөрү костолга хүрдах интерегиней кепсетиги болбута онно бу меңе онна илин каңалас улустарыктан төрүттах Джон Испиеге бу Алексей Алексеевич Колоковский суруян каллар бит
ispiyege bar diyen bihigini barı bütün yörden bu ispiyeg tula üleliqatin nada diyen etikiller bititten haqalanbıda. Eti gün bollağına da musustar hülbe hette günete bihige oçotağı erge Kodula Patının Narodna Teatr bitigar hülde şüget terehim bolbuda. Manna bu öksükülək intelligensiya hurugun surugunan diyen tuğ представление турбута, но сюрün режиссерынан Василий Павлович Винокуров өлелән улус жона хәргете бүтүннүү келен манна Людмила Рясовна хүрдә шүдү ваттак көстәк тылатен бу өксүгүләр эргимтетин тула өлөне камна бу мәя каңластан хакалыр оруннак болу эте диебитин бигелинаммыт бу 2-нче хүрбәкки хүрбөүс хылларгатта опсай балтыра хыл курду күле барды манныттан мен сюрün макталбым бу Тедепин Багарабын Октябрина Егоровнага, Софья Дмитриевнага, Прасковья Васильевнага, бейген научный халаятчыбыт быгытнан Прасковья Васильевна көрдөспү бүтүгөр гыммакка тутатыны хөбүлэһэн бу проекттан үлете камнаха сагаланан күнбүгүн кенеге болан таксыбыта керексибиллах тенетиякпен Багарабын сүрүннөн Былыргы қарысқылар көрдәңеттен этен ардылар эти Станислав Николаевич Афанасьев хүрдә шүдүгүләләте. Вот оннан биге сүрбе 2 нехилек битегер бу Джон Ата хүрбек кинехилек битен крайы өретәчиләр библиотека лехеттере оскола үлехеттере учуталлар итне хүрдә бак ки үлеләһән вебсайт огын агыс ки ологун тугунан Eğitimler iler bu öğünlük büyütüne bu kinegara girdiler. Ondan Kanada bulur bu öksükülük ispiheke killer erger bihigi menge onunla ilin kanılas 2 ulus büyütünen John Kirbitter ondan da bihigi kinegebit attığını tiyarıta bastane menge onunla ilin kanılas diyen uluslar atların killer erger müppüt olgunan barıtta gün bugün bu Menge kanılas bir ulus bolar bu büyütüne menge kanılas diyen ulus bu dağdan killer bippidemiye eti örük kepsetihi kenditten söbülehi kenditten taksıbıta diyen eti yakben bağırabın. Ondan bastıkından menge kanılas uluğun tuğa cahaltata ondan bu krayı öğretecilere bibliotekarlar Ülelere tağıstı diyen bihege kolaburun bu Praskovya Vasilyevna teriden atın uluslarga kolabur bolabıt diyen ondan tenige me halgaran bara turargar bihege bagarabıt ondan össü koharar ettak hinnak şüge iskohannak kedigeler össü dağını bu Kulukovski ergimtetinden taqsa turuqtары demit bagahan abına tiyakbıdın bagarabıt temiga kılgastı gitindek. Мақтал Павел Данилович, бе бастан бир кепсетини истекпит, ол канеттен жүлдеге ыйтыларга керекпит. Пожалуйста. Үтөкүннен 2017 жыл мусустар хүрбәһәттә күнүгәр Людмила Рясовна Кулаковская мая селенетен жонун сергетен кытта көрсөһүтүттен тыл әтитен истегин. Адиону баһас тохобон. Хас биддине хелекке хас бидду руска кедетинлек бу нуротилитете болалар демен диен санагы метемен оны тонхин саңырбы киһи бүһүтүнөн бекке улаханнык сыспатаган болуу дийханыбы. Онан те истинник бебептен эгерделе хеккайын бирабла бакайын. Ана хавынды те кертөкүн баарбытын дийхамен биддагын сүгүрүер кихим Попов Гаврил Васильевичтен барыты Менге бейте, тоқтан наха улахан бұл менге луғын патриоты те, кені білетігер мен наха сүгүрер еттім, оны сүгүрер еттім, кені үтіе санарлығар. Тоқта кені бейетігер қардар күндегер. Оны кені наха тоқтыр үтігер кеметі, кені бұқ бол оғырттан білетерге дейі. Bir менге луғын bir энциклопедический bir ilahkehete, постоянно алтығар кем бұқ болан қалын, bir kılıbır bu otuk biyesi bu hukukta hüvestehin olur bollakına bir uluğuman kayan kaldı da onu kabul kaybakta hata minseterim mekkebin naha soğuktardım. Onu o bile kine barıkta niteletim min mengelepke materyal bağılır dersim, menge uluğu bir demin
Onu kimnäme bohulyanlara dur kimnä jarıktınanlara dur yemin taksa hatabıtım onu kabın ite ehiyati ite hatыбын hüppetçe hıl bollamana ehine takırsa hatabıtım diye. Etitiger oloğuramıt bihi ölebitin salayan, jahayan, bu kinige bitiger ölebitin sağalabıt. Biligin Popov Gavril Vasilyevich Kanuro Aymar, Любовь Егоровна Талберевит. Ütü gününden manımın suut bari bu yürüyler jaz kıttılaqtara min manı toğu kelbetim diye takatına Gavril Vasilyevich Popov birge töröbüt ubayın kıhabın. Olihin kelen olarбын. Оттон бу Алексей Алексеевич Кулаковский гытта убайым Гаврил Васильевич бет өрдөгөттөн себестехтер этеген этебин ити көстөрүн курдук. Бу мана бу кракету хоңорун алдым. Мин убайым 1930 жылларга төрөбүкки. Оттон Алексей Алексеевич уже 1900 жылларга кени уже бу ортодоктан барбы дебит. Түйет сыл бұл бұдың кәне өрәбіт. Ол күнан барында кендер етенік бірді алтағалары әлбәға бит. Құлыбыра Алексей Алексеевич Кулаковский төрүчүтүн амбастан Игорь Егорович Алексеев, оны Федот Федотович Захаров тен татты кейті өреп біттеребит. Оны бұл Гаврил Васильевич халқы өретен, бұл Федот Федотович Захаровы күтті сөбіліген барандар, кені төрүчүтүн Кен араңаға білдер кіна, еті хантан қанақ бұтыден қаллан көқтастақ кенегеға оны тахар бұтын ехи бары білағыд. Бұл манна болдағына 10 ағыз народны сүрияшылар бұтын сырдатан кенелер төрішілерін Гаврил Васильевич білдер бітеген. Оттон ол кенегені ақпы чонлар бары білағыд. Аны сө чуға сағаларынан ген әтер болдаға икен олон қолықтары, сәхениттері, онына bu folklor tugar elbette ülelebitleri bit. Bu ağaya konuktağda men alı bulgun diyen kenegeni görbüdüm. Ona horullah hıcar Alexey Ilishevich bu kemi çebi diyen olan kohutu ona mana atı horullah hıcar ırıya mapı diyen jonları amma uluhugar somorsun diyenler evinaga spesialna ıngıran olan koloppu debit. Hürdağ Nurokka biller sengariller jonları. Onu ton sorun bolağına bu jonlar ırıların toyukların isten baran, oluq çaqçı üçügey toyuktağ ırılaq olun qohuttar ebitten eppit. Ottun Gavril Vasilyevich mäğe xaŋalas uluhun bu sehenitlerin, olun qohutların öğreten baran, manna bu ispihe koŋorbut. Ol ispihekke bolağına otut setti keyheccar. Ottun Sehen Ivanoviç bolu bolağına türdüğün ağız kehini giller bidebit. Onu kenim olduk olun qohuttar, sehenitler, folkloristler diyen arar bu debit. Ottun bu olun qohoğu bolağına bihigi mäğe xaŋalas putugar kini giller bit. On hasete? Toktayımın hırbutum de. On ağız olun qohutu ispihekke horuybut. Onu bihigi neheliyekten iki kehebit. Bu sehenitler ona folkloristler diyen türdüğün ağız kehitten bihine heliyek büttüyöt kehitebit. Gavril Vasilyevich ottun bu tuğunan jarıktan mutayden kılgastı keter bolağa kini 30 sılaqati törür. Onu olay 2 sahagar iyete 32 hılaqa ölen kalbut. Ondan ağata gördüğün 2 hılaqa ölbüt. Olayım boğanı kini xanna da bararı hoğ buratından iken aymaqtarıgar yitildi bittir. Ondan uluhan obaya gömüste ağıldan öleli hicarıbıt. Ondan kelbetiger kinini batıhanlar suntarga baran olorun onna oskolanı biter bitebit. Ol baran yekini bu huntar jona beylerin törütlerin naha bileller toğu suyağıdlı bilellere bittiğin intiri hilgabit ağay. Onna kelen doydu tugar kelen haqatılın tugar kiren öğrenen biteren baran obayıgar kelen onu köfsen bihigi bebit jomutun öğretiyak bitin nada bittibittir. Onu min ağam barı oğa hetteri kılas öğrektağ kayıvla. O kınıman buratın tılın ılınan kiniler nehliyek törüşçütün oңorbuttura. Олықтақ, основной, ол кемге оларбут жонору чинчиен ағыз таблицаны оңыр бұттара. Ол таблицаны ұттан білеген бейге нәхелек бүт жонору туғаналар. Онатон кәлі жонор бүлден тұрын ол хағын ағылар
Хоқ балақтарыжы, бұл кәнне кәллақтарыжы, онын ол түрішілері пака хоқ, үйеріті хаты бұд. Жет идік тоқтан, бұл кәне ол баратын тоқтан, әлбәқ үләйін оңыр бұтын, оттан бұл әйхеге бары біләғет, маңна мен бұл аяқ еті түгін экранға көдері атта бар доқты. Манчары бағылай тұғынан қантан қанақ бұты, бұл сақа хүн қағанырын білбіт көрбіт ен бұл жауыр қақсыт кей тұғынан керексир кей кепсәннәре алтан маурук таргай нәһилектерин төрүттәре ден кенегени дahar бута. Бу алтан таргай маурук нәһилектерин төрүттәре деңе кени төктүртен хагалан үйе эмис нәһилегердылы барытын өретеннәр. Ол кемге ханнык жоноролор буттарын оңорын дahar бутара. Онто кенеге Аполлон Михайлович Апрасимовтын онтуктарын улатыннаран бу сака улустарын нәһилектеринен төрүшүстүген улахан кенеге такыбытын бары көрбүп болуктакыт атыга таксыбытагайды. Мин гражданмын бу Гаврил Васильевич кепсиянын олог история курдук истеретибит бияга келдагына кини сехен боло тухунан кепсирин олог аякпытын тонолорун истеретибит. Уны элбек бу республикалыктар такыбыт кинигелерге кини элбек антыллары хурьерите. Оны оттон гырыбытер бастан улганнык билбет этибит, оны бу улатан барамыт же билихаты хыджабыт. Онтон бу бүгүнгү ырытыллар кинигега биһиги нәһилиектен 2 киһи кирин турар. Бири Федор Прокопьевич Гаврилиев Сольскай алтан нәһилиен киһите бу баланы биһиге алтан нәһилиек бит бестлене кинәһин ота бит. Бу кине сетте голага бит, онтон 2 соото бу Федор Прокопьевич Сольскай денкиги гражданский сирикемигер бастан кени кыһыл комсомол себит, онтон кени бандиттар тутан алан барандар, эн аган кинес олихин болаганы эн бихеге үрүңнөр дикө болохтахын женеттактарыжы, оны кини нокол бахан калбыт, онтон эме буласылдыр ер кыһыллар кайын кирен баралар, оны кинилер күрәннер кытайга дийбит. Ол тиен ити телевизорге бу хатуртага темекеп сәбиттер ди. Асклифиди Федот Афанасьевич Рязанский ден аммалугун кенехин оготун кытта бир харбинден коракка хыжыбыттыр, оны автобус атылыхан өсөннө хопарына хыжыбыттен кепсен баради. Аны турун мадимин то кепси хататым. Бу Гаврилиев Федор Прокопьевич Доннургар сурук сурибыт кытайттан. Ол суруктара ыныр көр аяннан кәлелдері бит. Отут 2 жылдақа өлбіті ден ити бағалай қарысқал кенегетгер хурибыты де. Оту кені хурибы суруктара ол бихигі дойды бұтыр алтан нехелегер отут 7 жылдақа кәлбіттер. Ол суруктары сороқтарын оттан мен көрбітім бұл мана тарбытым кынан маран шүйдік көстü бәт. Онына кені ақтар. Мен көрбетчігі хырыттым. Әмәқсін. Ол кені боллағына әдер Үхүс Михаил биһиге олоқ бутун 100 сыл болан баран үйретие хүден. Онтугата боллагана бу киһи убая Михаил Прокопьевич ден табагас колотун баста күчүтала огото төт оголага бит бу киһи бит. Онда Михаил ден огото бу хериге хүджүк киһи кинисиене Миша Гаврилиев Үхүс Михаил бу кинилер олоқтурун өретен дакалар турибыта, оны Санкт-Петербурга баран 2 месте болын кәлбіті. Аны жіктете ден бұғығы түйлігер кейрен бу кеге онна бар, манна бар ден ол үппіт хәкейдерін әтері бит. Оны оғы тақсан ампар үрден қахан бу кені сұруқтарын бұлан алттауыт, оны үппіт хәкейдерін. Ол хуруктарын отта мен хұрауын көрбітім, оны хұрулдағы жар кені кытай күйін керген ұбыда бит. Оннан кыз оғламыд. Хей, менген. Оннан ондық олырын қалан-қаллағы. Онна тей кәнеке реабилитация бол бұтығар. Сороқтар манна хақа хәрігер төнні біттер. Оттан бұл кехеға, бұл Рязанскайға онны көңіл бәрілі бәтіға бит. Ол хем балағаны кенілер онны кытайға қалан-қал бұттар. Дойдуларын алыс ағарақты бұттар. Онтан бұл кехе біт өржан туберкулез болын өлен қал бұт. Ол тұғынан балағаны Хартыскай гипыттар жонноругар, оны баланы мен ағам кәпсирете, қорыпқа хатар қатысқаты кәлбіттен. Бірге жүка қолыры хадибытта ұрыд жеғая, оны жоннор мөлі тоқ жүка қолырылымын. Мәні кістен кәпсәбеттер әбет, ұнтан олыға бар оны кәпсәбет әбет, оны Гаврил Васильевич мен білер әбет.
Олиһин балаан ити инникея харды диэн дакала таагыта боларди. Онно боллагана кейиппит билгидеребет бурадым хакатылын учутула Анна Михайловна диэн бар. Кени оголорго дакала таактарбыта. Ол ақтарбыткар бу Миша ол дакалатын хурья хырыттаганы кениха түүлүгөр келен олоннук көстөрөбит. Хөп жетиди кылгастык тақпытны. Хөп дальше ити иккис кихибит Аполлоний Никентьевич Семенов диэн эме хүрдэ гарахан жол халаах кихи. Он сетте хаахыттан үрүүгө түбеспит. Онда жабы кихи кенники сайдан английскай тылы учутала болан, онтукатын үсү сайыннаран сыбупууга учута болбут. Атын уруккунан ягу боллагы. Онно кене бу сакоголоргар анаан учиемник тахар бүтебит, оны омук тылын факультетін төрүттәбит кихи. Бу Владивостокка баран кени аулангиске тылгар өрене хаджыбытыбит. Ол өрене харыттаганы кенини шүгедди өренер диен Японияга ыппыттар. Онна баран кени Токио коракка bir сыл өренен келбит. Ол келбитин кенне энже Япония спүйөне биккенден хорун хордон 5 сылга эрфересия хаджыбыт. Онна баран даллагер диен сирге үлелебитебит. Ол үлетигер үшүгейдик үлелебитин ихин кинини арыйда эрде тахарбыттар. Онтон кини Новосибирск облыгынан онна сака серинен арасты школаларга үлелем баран, кеннике бути ягуган эрбыттар орунна келен үлелебит. Онна омук тылын факультетін арыйбыта диен беге билигин кен тутта кепсибит. Бу 1903 сыллака төрөбүт ки, онна 1900 хетте хыллакадылы. Ой, хетте хыллакадылы олорбута. Агыс омук тылын билеребит. Оны былыргы тоха холбора бу агыс омук тылын жин хүрдәг элбек болдагы. Япон тылы, Англия тылы, немисти, француз тылын былыргы грек, латын, нуча сага тылы ген. Четирдик кепсирим. Оны тамана ити билигин международная конференция болар, субуга, онны бихе олар бут эмек кийленнер кытталдар, онан бихеги бу жоннор бутугар олус улахан макталлах бут. Онна Гаврил Васильевичка чети курдук. Оны такылгаста кетер болака Эхил Гаврил Васильевич төрөбүтө 95 сылы болукта, онуттан бихегин хелекке улуска оны республикага арас терехиннери тарихбыт көсөтөкбүт ден итидик хетиннери оңорбун. Бүттү. Мактал. Оны тотан эдек. Теттен килби кейвиднен наушник консультамдыга. Кырык эхибин албыты оны берейим ди. Салгы кепсетивитин ыйтан хәбит билеген Октябрина Егоровна Дмитриева кене кара спортивная школатын учутала онның библиотекара онның бәтин санатын кенеге туһунан этияга бу кеннеттен Максимов Яган Егорович этияхтах баалыста истер боллакына белемненер Яган Егорович Ой, келле. Яган Егорович, билгин эн кепсигин дебетер. Кепсигин де. Ча кепсе. Истен? Онна бу билен турар интересные события. Вапсайна мен бу өктөкүлак мен вапсайна мага халас Колокоскай гасыганын 2 түнөн өйдүретин бачаңы дылы биринен интеллигенция суругун 1912 лаха хачикаттан буга туппуккудук саныгретим. Иккейнен буллагына Павловская артосколатын кытта мен себястакпын кенерде 90 сылттан 30 сыл устата Кулаковская мнеларын
оскола киллер биттерен аулахан бочумна гуле болар. Ниган кинилер китта бир тылы болбут. Онна беге бирге үгели сыджабыт. Же онна бу эбикениге келен улаханнык астынным сөкүләк аргимтете диен бастардан туран әгәддәлибин мәә хағалас жонун крайы үйрәтәтчилерин проект салаячыта Павел Данилович Сазонову бу темаға бары улустарттан бастаки кенигені тахарбыт улахан сетигитинен. Билен турар бу Людмила Рясовна бир улахан бырайыга улаққа киенерер. Онон бу сүддах суокталах үлә. Мен Улу Кулаковская истен ағын әрі білер кей болбатақпын. Кені культивизация алғығынан жылқамын салай бұта жолбын уанарға көмелес бүта. Ол 6-15 жыл болла. Кенені күттәйбәсіз бүтім кені алғығынан. Яган Егорович, кумағығын аллара уран баран кумағыта оқ баян үлен туғынан кәпсә. Әйін көрер наға чүгей. Жа, Кулаковскай философиятын туғынан кәпсә. Кулаковскай туғынан да. Кулаковскай мен биян ағысыллаққа соғыру үйеріне бардағым де. Ол ата кәдін өйді өтіққа үйерінен бүтен, алтағыл атамны үйераққа үйерінен, ол кәнеттен зауақ көлілен, ол кәнетті сақа студенттері көттәмен Үзбе ұстата құратаддабытым. Оны хамы лохан событиянан департамент подготовки кадров за пределами республики Саха. Тоғын 2-тан 2-11 сылғы үлеләбіте. Бұ департаменті ес қоғанын ұрыттан көддаққа оғылыру культивизациялы ұғытарабет. Культивизация ден тылымын үдді бұрыстойды бір өттәбітім. Культивизация әте Кулаковскай Саха неке кәскедін сүбәлі алғы әтәрігер әппізәді. Культивизация культивизация слияние с русскими ден формуланан бейбі әне әппіткен. Оны баллағына культивизация ден тұлы мәне дәвәттір. Оны кәскедімен әме ойты өтдәмірамын бұрыстойды бір өттәлдің. Уын ұйтшы көмәтінен культураға онына үйерек қатысты ден. Отчағына өйдені дәр. Бұл ата яқа отчалыққа университетті тағылырдылы өддігі өрақ бізді тағуаддағына соғыру ден үйереттәрілер. Мен өсіні білебін, үбі бесіллаққа бастан сүйсетті онаға сауыны үйереттері дебіттері кейінен тұтыспарға. Ол ата ұлы наротын көмөтінен культивизацияны бар еден. Эти процесс күн үйіңі дыл халқана тұрар. Хамай золотой период культивизации эти департамент при президенте Михаила Ефимовича Николаева тоғын 2 жылдан 2-12 жылақы дүлелерді. Онда бейге олары үйреттері әтебет бұл Россия әрі ейінен болбатақ, омық сірігер тие сылғы бесті өнчек оғыны үйреттері әтебет. Ол тәм уже аста, онтан кәнеке культивизация формулата екі саңыра слияние с русскими ден. Тенға дүк сылтала. Үгіз үйраға біттер манна кейін қораттығы халан маран нұчақы гыттарын олаттары кәрген боланлар. Олар бұттары әті полная формула культивизация. Мен ол күдді қалан қал бұтын. Онын бұл культивизацияны бар бұт сақалар көлгенелерін әлбақтар. Олғынама кімдер өйдәвәттер бұл Кулаковская күтті хевәстерін. Дегінен болағына бұл Кулаковская ұлы формулата национальный идея бұғыттан бастатын көмілер сахан интеллигенциятын білімді әні. Еккейінен болағына көмілер оттан ол интеллигенция саха асыры тұтар болағады. Бастақы сахан интеллигенцията. Оның түзді олған дебін историческая ролла.
Ити культивизация тоонан мен кепсилим элбак болу онна бүгүн белетияктын багарамын Людмила Рясовнаны кытта онон мен культивизацияны хиттен беремин бэм барбыт киибыытынан онна ыччаттагы үйреттеппит киибыытынан онна Кулаковскай көлөнелерин кытта мен алтыспыт жоллаахпын Раиса, Людмила, Лариса Рясовналар кытта бирке. Людмила Рясовнаны кытта биге аттан балтын коддухан иретим кини сүйбахал этин институту териян салаян үлеләбите онны үттәк наал багыланы успейтан орбут эбит. Кини күнсериттен баренинне кыйнне мяха хаджибут эбит Новосибирскеге кара хаджибута. Унтан биулаханнык согой буппут. Ити күнү үлетин соракка дөрүлөрө ден колобур бу биографической библиографиятын сурьерер примерно 900 кереңе источниги болбут. Онна те буланнавыкы куддук Кулаковский 9 томун таарары хеджат. Ити ажагада улахан үле. Бу киниге туһунан этер боллакпына менир дебилим диен кайыскалларым биринен история күтүмөгай кеме революционнинағы гражданской серии Сахар Республикатын өскәһенә онна биһиги өбүгелер бет әһелер бет кыл үрүң жылхалах кемнерин үелерин өйдүбүн мен әһелерим үс котогороптар яхбылептар улахан брат Гавриил старший диен оттоко браты бары билягат эрилигеристин диен отта мен төрәбит әһәм кыра хабырыстен. Ите эрилигеристин сән кәрест олута сәнин героя. Онан мен ите кинигене ағылырамын ол историяны хананылын ол кеме. Онна Кулаковскай как раз мәғағалас жығын кытта қайта алсыз бұта бұлой, кемнәға кытта жа дебәстіс бұта бұлой. Қайтақ жомныр өйден қалбыттыры бұлой ден тұрамын, итекінігені ақтым. Иккейінен болағына Кулаковскай аяр тұтар үлеті білден тұрар. Онна самай чағылқай кәмете. Ненде историяттың бағындақпынан ағаяқ пақтарманны көрбедім әпті. Жекті пақтар болбудым. Етінна ақтылывыт мен бұратым Максима Бегор Капитонович бағар біләгеп болу 5 чакды генеральный директор еті. Күне әйті Рязанская Афанасий Петровичтен аммалуғын бастакы күлу бата. Ол ола үттәк мода аттақ Аксли Феодоттен Аксли Феодот Рязанская ден книга ақтылар ақтағыт. Үтекуде жылқатан антеренай саха билдигиндарнай кейте жон нұрот кенник бүлбәт. Күні хәбеткай бұлаға күтті білбәспәкке Кытаянан, Япониянан Америка баран олықсой бұкке. Америка хүдді қаты хиляқты олар бұкке. Мен о ағаты бұламын өддім бірінен. Кене bir аймақ бұтты ол братым Егор Капитоновичнета Рязанская еді. Аны тұран мен жақсы күн дүлігер бәртәқай, еті мен хөддебіт сіздербін бұлан ағауын әпті. Бәртәқай таңыры жета бар еді. Онны көмілібіт әбет әйгі ақтағыт Аммосап Алексей Ивановичтен. Мұ әтті Аллахқа өлбіт. Ити таңара жеті мүддәш өйдіг өйдігін етінне олыра өйдігітім. Онна те амухаптар ден кейін аймақтар әті ұтарқа хайлық қылыр бұттырын өтікінеге әсі бұлым. Ұтарқа хайлыққа көлгөнелер кәрестәнлер кәлән өйдігінік тұрыр бұттар әбет. Аманан тарихымен өсі бір ақтарым ден Амосап Алексей Дмитриевичтен бұ Новосибирскеге улахан ученый бара. Бейдеринге билге үйерімеппет, аным анна кадан Новосибирскеге билге олақ сой бұппыт, оғнаман 30 сыл тоқары көйен көстібәкке айдаман кәлін көстібәмет улаханнык бұдырыс бұппыт. Кене білілері ден вектор вестен улахан Хабулақ Кольцова
наукаграакка институт түтерин билегине. Онна бета лауреат государственная премия камыйога. Аны тыглыманагыннакка ите мен айка ялаагар сыджыбытым орун Владимир Петрович Марионов тыглыматыгар. Онна теме бир бәлені болдым әгекіне ғағыттен маньяттақта тұстарынан маньятта ола. Оны олағына маньяттақ олын балқалары кергеніне кен görgü Prapov evet başarın evi. Ben onu te öйдән дәтикнигәттән булан эмне йөттем. Başarın ola karılığı kıtta men dalkan gidot. Яган Егорович, биреме бит баран гайрер, үчөй байдык демектен көйгән. Әтиген. Ya iki kutmak samay birilerimden kenete kaçıkakka Timofeyev bay ıngıran üzerinde evet uluğuruyuların soruyu bu devit. Min opsayından sebebiyeti metatikiniga dizaynına nahata bulduğut nahal bakın kartıska kibit bolama da kaçıstvalar kartıskalar barda dokumentalna hüddak sınavak kiniga. Min onun tümükper eğini bu ulakan ülani ağlavı kıtnan össü tögül etemin onunla sivestiyemete beyan bilgini itahatleri örakper örakım atayka duhovnay kuddavan çevgiyi diyen. Ol onunla bu ulakan kılatı küller bit meğer ağlasyonların Minösse artan ayakın bağırın bilir camın. Bilen turur ulu doğurbun. Vladimir Petrovich Larionov, департамент следователь Матвей Васильевич Мучини, Павел Григорьевич Марахоев, он груятчылар, Иннокентий Михайлович Константин Константинович Сосеннары, журналист Иннокентий Неустроев, Össe bir ulakanlık aktar sanır mahtanar kultivizasya ipki Igor Dimitrievich Kıçkin bolar. Kini de uvasır giden bir bekben bilgin öydürgütün kini bir öğrakbıter kalbıt ki. Olus belediyemete Pavlovskaya Rtoskola ulakan üleni yıpbıtın onunla uçutalların kıttakın büyüngedalı üleli turalım. Ondan tümükbar bağıravın ite Ägin ulakanlık et yapın bağırın sürdək jongutten. İte kemetelen sürdək sürgelək jongutten olata. Olata is kut davan energiyalak jongutten. Onun ägini gitta bir göleden turan bağırın ägi ite ayar tutar ettimmitin kut davan ayı solunan ayangıtın öğütteman diyen. Maktal. Мактал Яган Егорович, бу биге әнигенен наһакен туттабыт, наһалахан ядерчик ученый-гынан, профессор гынан, СССР народтарик СССР атомный промышленный, онна өңнөк металлар içinci элгетин бачаттак ветеранаган. Наһа астык. Онна сотору бу ыйбытүтэ Яган Егорович манна келер, оны лекциягар, оны биһи барык биллен турар сылдьакпыт, күйтэбит әйген Яган Егорович онна мактанабыт. Павловскайга айтем. Сәп. Салханар, онна Дмитриева Октябрина Егоровна. Қара библиотекатын библиотекара. Библиотекара кепсир баһалыста. Мактал үтө күнүнөн боллун бүгүнгү төгүрүк остол кытылактара. Арай 2-нче сүрбекке сыл олуню ыйгыр бие мияка телефон келди. Ары көрбүдүм София Гавриловна Дмитриева эрьери бит кепсеттиби үтө күнүнөн иңинден онтон барай гейм тохтир. Октябрина Егоровна bu öksükülük Örüksöy ergimtete diyen Людмила Ильясовна Колоковская брайыгынан
биги улуспутугар бу Кулаковская кытта 60 догордаспут жоннор тустарынан киниге таксыктактен ол онно үлелес эреден үңүрда. Onu ben kinige den öйдән kaldım ondan bulanda arayı de toxtattım öksöküle ölükse diye bitiger olu. Şey mını kadar diktibayı tox kidde hep salındım bastan hep to öksöküle ölükse diyen kimi ondan bulanda o şey o kini tuğun kantan buluq bunu diye din kudumanık ketamağa diye kana kiren baran söbülestim. Bu öksüküler öksüy atıgır sügürüyen turamın. Söylestim ona ispehen gitti bilistim. Ona olu ispeheninden de ülelen kiren barı tümüger bu. Mehana suluğugar 6-12 jontan 13 tuğunan informasyonu bu tuğtan. Nasyonalnay arxivka ona Respublikabıt muzeyderige çinçiyi tümügünen 13 kihi köstübüte. Onu bu tümün prezentasiya kinigi prezentasiyalar da bitim bana da tebin hep min olaq opıtta hurkattan jarıktana çinçihatçı bolbadaqpın hep beyim sürağım bağatından bu çinçiyi ületiger kıttamın bu Sofya Gıbrı'ndan gırıtından hep de kıttamın ton bu kendiki üst tüet sıl boladı. İtnik kay o da öyle hebin. Onu vallahi bu söylüyor mihin bu bilgi kim Alexey Alexeyevich 60 jonnoruguttan hep jonnoruttan mağana soluğugar kayda ta kurduk oluk urku kemlerge üyerekter jonnor hep bu beylerin solların isterin kallar bu tütü manı jonnor balları bittiren bu kolubra bolana bu 19 suyaga ilen kağana soluğugar etibilgin eten har bu pıtsılıbıyıp Gerasim Иванович ытчаттара. Сақаттан бастакы баяны Барас Слепцов Георгий Николаевич. Бұл Алексей Алексеевич Кулаковский олын Ириас төрәбітігер сүріқтәбі тағата. Не устроив Михаил Николаевич тенеме ки барын бұл. Білем мен осынан олық сөған дебі күрдік. Onu tanın ise Людмила Рясовна не установлены наследиен испехекте битсеп, олуг биллибет, ол испехектен 12 киһитеттен үһү ирдән булбутум. Ол саха бастакы горный инженердарыттан биддестере разведчик геолог Алексей Прокопий Георгиевич ден он өссө Олық быстар жезаңы ұялығытта, учутал иделәғ, кәлін үрдікі юридический курстар Москва қорыққа бүтерен судьянан, прокурорынан следователін ләбіт бейге қарабыт тұттан түрттәғ Спиридонов Николай Филипповичтен, онна учутал иделәғ, Рожнегидзевский районын осколларға заведущеннен директорынан, Петров факт преподавателінен, оскол инспекторынан ләбіт, Егоров Гаврил Индокентьевичтен бұл нехелектері білібәт жоннортан бұл үскіге ақтылдар. Бұл жоннортан мен бүгін екі кеге тұғынан қайдақ чынчы үлетін үпіппін тұғынан мұны бұл жоннор тоқ жоннор өбеті едемін. Сырда теқпін бағарабын көңіллән. Осынан чынчы үлеті бұл Бірістігінің чынчы үлетті білі дойдыр-дүнен ұры тұрбұт кеме болан қаннағыды бар бақын кәлбәкін барда қатшақ демегер бір мұндық оларын әрі компьютерге оларын әрі үлелі бітім түмігі болар. Онына бұл сырда теқпін бағарам мен не устроив Михаил Николаевичтен бұл рияз сүріқті әбі тағата тоқ кеге бідейді. Бұл кеніне чынчы әмініне Бейіне улуспыт төқтірдәғі нәхелегіт историятын, оны этнографиятын өрітет төмел себедесте Колосова Нина Федоровна сұрыйы тұттан. Бұл не устроив Михаил Николаевич мәңе улуғын жақады нәхелегіттен түрттәғін
билбитим. Онна туга төрәбит сыла биллибет болан бу республикабыт национальный архивыгар метрический посемейность кинигелери көрүттен сагаламбыта кынан баран били төрәбит сыла биллибет болан тохтаганы киниден тохулур документтар көстөбетактыра. Он ити оларамын ол көрдүлөрүн 1914 жылдакка Эриас төрүрүгөр Алексей Алексеевич бүлү көрөтүн 3 класстак училищетигер учуталынан ананын үлели хиджертен. Онтон Михаил Николаевич Эриас сүрөктәбит агата боларынан Эриас төрүрүгөр каянданы бүлүгө бар болуктагы биттен. Маннык толкуйга келен Староватов атынан бүлүтәгы Край өрөтөр музейи кытта связьтеспитим. Бу музейден кепсетер боло каяндагы Михаил Николаевич сырдатар тоғары мандык материалы булуым демен олық эрембитим ахан. Ол эрелим толбута. Музей директора Афанасьева Татьяна Николаевна, музей специалистра Екатерина Прокопьевна Михайлова, Семен Семенович Павлов, музей фондатыр Каралдасытыр не устроив Михаил Николаевич туунан материаллары, он все соғыйо мен экке картысканы ыппыттыра. Били оркестранты на реке Вилюйден картыска. Слайданы көрі қайнары? Бу картыска олар току хелепелек Михаил Николаевичтен хурин буттар. Тугар этикетка тигар хурин буттар. Онаттан бир картыска Егом фондатыттан ден свадьба Иннокентий Расторгуевых Анны ден. Инегінен балана бұл материаллар кәләннер Михаил Николаевич бүлүтәгы олығы мандык кырытыкта болар сырдатылар бол бұта. Onun бүлүтәгы музей коллективігір бұл сұхаллық әппет ұппыттарығыр мақтанабын. Этини тәңе Саха Республикатын национальный архивын партийный делалар архивтарыттан Михаил Николаевич ВКПБ кандидатынан кереге толар бұд документы көстібіді. Бұл партия керері кандидатынан кереге анкета толар олар. Бұл документтан көстерінен Михаил Николаевич тыынча ағыз yüз ағуын сыллаққа жажаңы декергенгі төрі бүт. 12 сағығар төгірік тұлайық қалан тыңнақ болыр тұғыр қанды түбәрінен аяғын иіттінен сылжыбыд. Тыынча ағыз 199 сыл кені Горловская Е.В. денге үлеләбіт. Бұл Алексей Алексеевич учутала Горловская Николай Кирикович дембіт да. Очоғына бұл Мити Горловская ол Алексей Алексеевич учуталын тықанан әрі аймаға бұллаға дебіт да. Фамилиялары бір. Так, 1907-те оңағы сылларға Коковин Ибаса фирма бүлітаға делінті бірікәшігінен манны үләлі хиджен 1914 сылде мұсыттар ағыз күнігер Риас сүріқтәбіт ағаты болар. Онтон 1905 сыл, отыйын оңағыз күніттен сүрбе 9 сыл, қолын тұтар сүрбекке күнігерділі Як Союз қолбос, онтон Якут Торг бүлітаға делінті бірікәшігінен үләлір. Аппарат чыскатын бүлүтәгы комиссиятын урағынан үләтіттен тоқтатылы бұд әбіт. Еті бірігәшігіттен. Онна кергеннәғ 5 оғылық, улақана 1909 сыллаққа 13 састақ, қырата 1 састағы біттен документ кәпсір. Сөп. Онна бұл не установлены наслега ден іспегер Алексей Прокопий Горовичтен тоқ. Кей бәрі бітсеп, бұл кей тоғынан хүддағын соғын мақтайын тұран ирдәе атабытым хеп. Туғынан архивка, тоққа, алдаңа. Осы қанда күрді өпіне. Жайды күрдік электронны архивка біле туғын баяннай сәрихыларын ағыны күрдәмін. Бұл кей болана тоға бет. Горный институты бітер бүт Томскеге 5 сыл өрінен, олық жаныған тұрын өрінен, Коракка
төрөбүт эбит. Аха, тыынчы 917 хылттан хүрбебе сылгадылы бу үйренен баран, сүрбебе сылттан 30 сылгадылы Томскайга үйренен битер битсе. Так. Аха, сөп кылгатыққа. Оны бұл кие балана тоқтене бит. Алданға мия біле тоққа қая тугар үлелі бит. Оны Людмила Рясовна бана наға чехіней көні кеге әбіттен. Оны тоқтағаны маны туғы күтті итағағы, бұғағы күтті олық әйелеспет әтеден олығын кеніне Бронюн устаннар сәриге үппіттар ден. Оны ол сәри ғыларынағына кені қаған бар бұтын еңін әбітін көрді әтабытымды бұл батағым, но 1904-ден 3 сыллаққа тоқтен 90-ню 13 күнігерден 4-4 сылден бұл тұғара докуманы бар. Кенеге учеты погибшие, пропавшие без вести военнослужащих ден. Кораттан бар бит. Это корат арайбайн каматын жылатыр бар. Октябрина гораны тимиттен. Ага, все баха. Отинде кете хүддагы чөй жоннору короче билистим жылгаларын кытта. Ага, хүддагы чөй жоннору кытта Алексей Елисеевич мындык алтыхан аспыт эбит. Онотон туга инде гынамын балана бу тока проектка кыттан бәм кылапын келдер биппинен хүддагын ден олық кен тұттабын. Оны тон чинчейі үлетін кемегер бұл наға әлбәға білдім, олық білбәппін әлбәға білдім. Оны әлбәқ жоны күтті білістім. Оны тон онтуған миннекетін туған әрі ағалыға ден әрінебін. Тал алу синти. Мақтал? Ете біле туғынан. Білген бейге бұл әтилер істебет, бейға 2 әтин істебет. Онтан көсетеге керек бет. Білген әме бұл кенеге автордартын білдестері Попов Борис Алексеевич. Налар арай? Попов Борис Алексеевич бағалысты. Кенеге әпсерін істеген әрі. Так, үтө күнінен күнді бұл тұғылығы стол күттіғылақтары. Мен бұл ана бәйім ұнтан мәғ аңалас, түріттерім мәғ аңалас дайдың ұскай нәйелі кеттен. Әлжалылар, әттенім болуына бейім. Мен олық қылғастық кәпсиеметі. Бұл бейі өксікілі ақыл өксөйгі кенеже кергене туық сығын ақпыты идеен вопрос кәпті. Мен ағам Алексей Леонтьевич Попов тем бар әті. Ол кеге болағына тән үгішкі белері болу бұл мәғаңласқа культура ейгетер ұхын сылулі өйті. Беті ұры ғытта үксуд крайы өреті әтші кеге әпті. Ол ағам бәйті мен кіра ордақ біттен бұл бейіға мен әхем Леонтий Лукич Попов. Кара братыгар Алексей Лукич Попов. Конна кені кергене Дарья Сильвестровнаға Сильвестровна Попова Слайданы. Гражданская херикемигер революция кенеттен бұл Кулаковской кергене онна оғылары тақаннар бейіға Дойдумскайға титтәқ тегерге Бирді икеді ғыл күрдікчі. Кыстабытырын, сахан оларын кыстабытырын күрдік кәпсәйін, оны қыджарын. Тұғынан кәпсәй біті. Тон бұлла мен кәнеке болағына бұл Алексей Лукичтен оны де саңағым тұғынан кәпсәй тақпіне бәйлері болып түрі толықтақ Дойдумскай жонлары. Алексей Лукич болағына тұға суола таңыратын жеті денті білеген Суолы оны томтор иккердігер етінне аллара суолы түрдігер таңара жеде бар әді әбді. Ол оны Церковный приходской школаны бүтерен келін кораққа кейрен реальный училищаға үйрені әлжібет олғанын бараны училищені қанныгара білі бәт тұғынан
birişinenen biterbetek tara üyreğer yine rıgıtakta butulu ol şişin hıgırakan programmalağından Algınan barın uçuşa yürünerken miger bolana bu Alexey Ilisevich Kolokovskay'da bilsen kinin tavarıstan hıcıvıttır. Kelim beyte olana bu oloğun sahan tokarı sahan beyte doydunuzkay olur bu da. Революция кенеттен революция кемер гражданская регион ханна даганы тоха даганы кытты вакка бейден ирбачы олог долгун оростар баколар бута анна келин колхозга кирен балыктан коты якут трестен якут рыбатрегетте тух договор түһәрсен котунан игенинен кирен балыктан тахарабит коту болунун хенжарабит Оны сәри кемигер бола бұл жуастаңы эбелерге балықтан эме государство туттаран балығы туттаран бұл қолыбыры бейге төңілі бүтігер. Онына білген, бейін сылларға дылыды, сәттуын сылларға дылыды. Онына кені атынан баппуқ тонаты ден сир барыты, құттабы чекенен. Төңіліттен Түрітті жөнер білер бұл ұқтақтар. Аны бәйті ол балығы тұттара аңа астаханови сатын алан СССР ағын өлін промышленнігін наркома Анастасия Ивановичным Каянтан мақтал сұрғынан нарадыламыд. Саңаспы бұл Дарья Сильвестровна мехілдіқ туық отчетау жақталарға Hüddəq səti xotu, üləhit, aşçıt. Egen jaqtar evet. Bu jönler ikken ese qol bahoqtarinne bu Dariya bollana kimi ölüksöйгө келген тахарыр ити оғону батығындаран келер. Оны болланы Мария Васильевна Местникова ден, оны болланы кені братын Николай Васильевич Местников деннері. Биддәе кені күчутол, биддәе боллағына Емельян Ярославская атынан крайы өретер музей директоры бол бұды, кәлін. Әме олыған білдер ке еті. Так, онан бұл четінник дейк қойып, антон бола мен кәлін туаққа бұл қасыллақы да бар. 16 ғыллақы, дойдыңызкай нәхелеген тұғынан кенеге Тахарытыр bu Sofya Gavrilevna'nın öyle hıcıvıtım. Öyle hıcamı polağına bir duyulaklar bu tustlarından dölbü materyal komuya hınga kıttыстım. O hırtapıtına bir de Fyodor Lazarevich Fyodorov'ten Очетову нехиле главата Бияха болланы bu Людмила Рясана Кулаковская надыр. Телефонный кассета кенеха тақал жахана диебите. Аны Людмила Рясовнаны кереме бекенеха материал бу бихе дойдунуска дирген алла материаллар баллар. Аны керенин ылыты гитте худук эпитер аны ми керемен Людмила Рясовнанын көрсөмүн кепсетен тухтабым хижутум аны Людмила Рясовна боллана эбетин Евдокия Семеновна Лыскованы bu arga baksattan törüttәк жақтар etedien. Kepsebite epite onu bollana Haydar baksadien bir nehilik puturkuda doydunuzka baksaga kirelete. Onlara kendi doydunuzka buluqta dien. Sabagalan onluk tuh informasiya berbite. Onu yürete hacamit onu bollana Kulakovskaylar Умин кинеха булана Алексей Алексеевич Кулаковский кыга кыргыттары буйтилле хажыбыттары хүденеми кинеха тухтабытым эпидомны кине кадыр билбеде битту кайдакту кадыр сохучисти биде сохуян эпте аны булана мен келин улулели хажамыт Айсей Дмитриевич деми Айсей Дмитриевич кимтен Севцевтен дойдуттан эми ыйтала хажыбытым
Оны кини болланы кыджык оннук бар дебите. Оны болла меха iki хартысканы бербеди. Билмагын ким эти Дарья Сильвестровна ти оғылыры күтті тұрар қатыската. Биддегер болланы Лариса, биддеге болланы Раиса ден. Раята тегедеті алтығын састақ. Кыз жан, онто кем ол Лариса уже улақан кыз. Эбит. Онтон болланы итин рахаты кәпсәнлері кем отын мие кәпсеріне бұл Алексей Лукиштақ, Дарья кемі күтті Кулаковская күтті хүрдәқ бесер жонлар әбиттерден әппіте, онны болланы ол Кулаковская білі бігияқа қоту барарыға Дойдунускайынан таққан барар әбітті. Этинне бір қаяния индигирка декі бараларығар. Этинне бігияқа қағдан артық тен білін артық бар. Уже оспутканан баран, ол ити артығынан таққанлар айнеттер. Ол бір қаянскай декі баралары бейді. Оны болағына ол бараларығар кім Айсен Дмитрий шетерінен оғылырын келінер қалдыран бар бұттар. Бұт иттіаққа кемнерге, Поповтарға. Инне дебіті. Онтан мен ити туғу фаа қайдар бәрі-беркелер санағым керен бәйім туға ұрыт түрішчүбін оңыра хатабыдым. Оламны меғіме ағаяқ материал бар әті. Оламны керен көрбіппер сүйірбі алтта, оны сүйірбі әтті әллағы туға материалларға, оны переписка. Бұл Алексей Лукишин, Дарья Сильвестр Поповтар боллағына 12 хастақ, отчыларға 12 хастақ марфа ден кығы ителдері біттен. Хұрулы бүйді әпті. Оны мен қайда ол Раиса марфа ден аттан мұтебеті болы ден оны дөлбі мұнар бұтым. Онтан бейхеқа еті кәмге білгенді бар. Эжибит Маргарита Алексеевна Бачкарева ден білген мәяған алас төңілтігер олар орқы жағас кейім. Тоғын кете үйі болыныр бұлықта, бараныр бұлықтақ. Очыларға кені тоғынна әті, тоғын бидді әті. Ол кені мия кәпсі әбіті. Мен болағына, кені ме ити оғы. Кенені болағына бұл Дарьялақ, Дарья брата Михаил Дмитрий Сильвестровичтен кеге, Петровтен кегеттен ити қылбыттар, кара олық әйақы оғыны. Отут бір сыллаққа. Оны ол Ете кәпсире біккенеға. Дарья. Бұ әнеген ұлық бұденіне бәйеге Кулаковскайдар кыстарын еті әжі өпіт. Мааппа дейіне дейбіттер. Оны ол кем бәйе жейбеттерінен, Маргарита терінен кенене бол әме Марфа дейінен тоқты. Онда очаны болғаны бұл көрдіққа демен бұл переписпер, онда бұл Маргарита Алексеевна тәрілері Марфалары бір кейі болан таққар. Дәпті. Оны болағын әппіте, мен ұрут мама бар болағына, Дарья болағына қартысқа бар әді. Оны болағы кәрім, оны байбаралақ, оғылары күтті түспеді, оны байбаралақ, платиялақ қыз тұрар әден. Оны болы мен бұл білікімтен ұлбыт, Айсен Дмитриевичтен ұлбыт бірақта әппет қартысқа, бұл қартысқа. Бұл қартысқаны көдір біпер ол кем бола, ровны бұл қартысқа ден. Кем бұл Маргарита Алексеевна білен әпті. Оның бұл ұшау бе тұқтырыл марфа бұд, кем боланы рая біт. Оны бола тоғымандық бұл раяны марфа ден мұнларан аттат бұттар денге, мен әпәйттікі болы бұл кем Айсен Дмитриевич мағын ол білі көрсөр бір болағына әппет әтетейті бар әті. Оны болағына ұшаларға бұл Кулаковскай біле бандиттарға үріңдерге сыджыбы теген дейін оны кәпсәнлер балауына қадары оны біле туық бабулах сүріячы бола бұтты националистер еген дейін ол оның туықтағанлар қолыбыры бұл Кулаковскай оғыта өгене дейінлер бары оңыланлар оғынан до қайдақты кейленлер бұл Кулаковскай бәдім ұхуқты хүджіқтері боластыр егенде оның біле араға коттараннар, сағыраннар марфа ден аттабыттар бұғылақты анаты бұд.
hepte. Ondan ol Töküm iti kepsene rahe beyte ol aymaqtardan kıçkınlardan onu ağadattan isteyip buluqtaq. Борис Алексеевич сатары түмүктүгүн ди. Билен түмүктү хепте. Ити бир анан болати марфа бу кыжык итилле хежута бижом бутили итилле хежуту арая итилле хежута кыжыктен болла. Аны икис катыска бар. Икис катыска локал гастыгатем. Билем ан бутурар катыска. Бу Евдокия Ивановна Кулаковская, Василий Васильевич Мясников хепте. Бу боллана эми бу катысканы Людмила Рясовнатан бутун была. Бу анналы бу ким Кулаковская кергене Евдокия боллана бу Василий Васильевичтин төспүт. Василий боллана 6 хастаого, тегинче дагы сүзткенин билбипит. Дейт уктан фондаттан көрбүп болу бу 6 саатыгар. Оны кеннигер даже бу катыска кеннигер сурулду бута бар эбит. Хепте оны боллана Василий Васильевич бейте хүрүбүт. Мен эжибинен кимнин Евдокия Лынден түспүппүттен хепте. Онун болланы быки жоннор аймакты болалар биттер дудемин племянникам ден хепте. Аймактылар эбит. Василий Васильевич Мясников оны бу Евдокия Ивановна был аймакты болалар, ханан аймакты болалар ден хепте. Конечно, Кулаковскайнын болбатак мен хана бар болотан ол ким? Лысычиха мэхан хепте. Елена Семеновна только фамилия-то билдует билеген. Мясникова ден. Было, да? Точно, да? Мясникова ден. Мясникова ден болар боланы, очоны бұ кыджик бақсы, арға бақсы ден Сирге онны бұ Мясниковтар кыстар ебет. Ол лысқачыға. Эпті очоны бұ Мясниковтарын болағына ким Василий Васильевич ағата бу дойдунускайга болат тыгынча ағы сүйіс тоғуан ағы сылларға оны бидді кирбеке. Бұста жадаңа кеге туаха дойдунускайга сирылары үйе бақсаттан бұ туаха кирбет. Onun бола бұл жөнлеріме аймақты болылар өтші бей оның бі екі фағы туақтату өтепті. Çok айдату білейін. Опсайны кенеге туғын әттіға бұл кенеге, конечно, бейеға үйретәчілерге только инеке сағақтары хам берер. Бе өсі дальше бе дағаны бетератын дағаны крайы үйретәчілік чуынайдер дағаны бұл кенегеттен бастақы информациялары ландар манна керен источниктері туға национальный архивка источниктері непосредственно өләхен кейел бә ұрыгансып. Бұлынсып. Сетіндік. Мақтал интрияны бағай. Білеген Софья Гаврилевна түмік тылын істеқпет. Кені бұл краеветтер өлелерін 3 сылы бұға сүймерден, нардан, қаз бірді сұрай бұт материалларын тұс бәйеті аған. Әлбәқ бағай өлені орбұта. Онна Софья Гаврилевна бие қазамай чүгағынан Людмила Рясовна мәңгі қаңаластан кәлем баран Софья Гаврилевнаны онна Павел Даниловы кытта көрсүбүтүн билсибитин наастынан кепсәбите. Онан қайда қарабы білеген Софья Гаврилевна бұл кенеге үлетін қаянды түміктен үшөй баты кетерін бейгін хақа тәбіт. Бағалыста. Софья Гаврилевна әтейін иннене Людмила Рясовна мән қаңалы сұлуғығар кәлі хатитеттен видеоны бұхатардуны бағалыстықы боқытты. Қазір бейді хилегіне әтер қамағия болғызды қамағия тәрие, мәліметтерінен қамағия тәрие бұл проекттар бары жөдек қайын. Бұл іспейетке әвен хабан көнлерін бараммат бағарысы кімнәрі ұлынылығы қалбыттыра бұл. Сергеев Иван Ивановичтен Мавру кейті бұғалақ. Мавру чалға. Туық берген қалдар әпереде ұстар. Фольклорны запись берді қалдар деді. Kim madan keriyen, bu mengelerinden keriyen git. Onun için megetten mengega sığınak materyal elbek. Tuğ ülkede var yolları verdi, tuğ nana dolana tühüm Neden nesen kuramın bu evde hakikaten kurada keriyen kelim. Bana просто коррупция куртукту табылан. Это бияга билага, что конференция кинигедерен ага, крам
улустарбыт манна хана улахан учундайдар барата караттык барата кылгыргырдан күберде бу манна үстүнүгө яхын сөзсүзгенна бу дире болгонун үстүнүгө кекилди ажас токчурен маскаматты юлдары хәйтте огымскаматтырын деді болгонун деді амачыгыя тостен бурян ханды бу маскага келип бурянчыларда Москвага или Сухляха Люксою Сифаттана Москватан Сахаланута, одан Сухляха Люксою Тилите, Бебе Москвата Сахаланута, Тахадеди, Хахадуты. Одан Москва олды. Батын Ремиссанам боланы біле обуктенлерінің бірі, Сухляха Сизара. Одан Астан Үлі Батын Левтин Буханы, Лохамен Люксегонде, Benim yapıda kadın uçuyorlar birlikte tetikleri alakalı kim tetikleri kim tetikleri bu hiç kadar problemler olmadı. Onun olan bir bakış şöyle der ya ben bir tahsil edip bir problemler raketleri geldi. Tetikler olsunlar. Onun için bir şey bu programı üstünden toplantılar sanırım olduğunu analizler bulamadı. Ahı bir yakın nahar tetikleri otodan tekrar türleri tamamen italatım. Только перед нахали дегит боксусляха все бир правильно раздарак тени бейдер сосо такада да дегит дегит мен как было дегит туала вакта лохан тохо жерлер келдер де лохан мама бу yeni мәгълүматлар сагын мактая премияга бере олар дегиттан дегиттан испаниядан бу исмой экономик тенденция онда oyun türünün İstediği bir tuğlu olalı ağaları xekerten kurulu öğrenci kadınlarına antöydü bu okumanın tuğlu üye kadını taksanı antöydü problematını baradan политической формаға келдік баяттен antöydü bir bilbektik deydiler buraya Onlar Nobel'e pремия лауреата Борхестен кеге туған Литературный литература ветеринария хурьянтырынан bir de Allah'ın takım sahne var bu patandı düdüğünde. Onunla ikihinin bu benim hülyamın böyle bir seksiyon suyun tobuda. Onu belki bir de bir bolu bu çikolata koleksiyon bolu boların bu gittiğinden samay sorda kulağı sakalardan olur bu ponlarına gidiyor. Altı sılı bu represya hiddet kihekini. İkkiге туақты бүрüе хоğаңарда сол çikolata bola boların bu gittiğinden ikkide hayır boların kelbikten kini. Onunla üretetten uğraldık kihekini. Ana bollağını bu tuaq bol bütün kennetten huriyatçı bol bütün kennetten kinige taharbatıgar tahaddırıgından üçü tuttarın kinige taksıbtıgar ürtsendiyor huruybuttaragar kığım қағазынан үнтü kiritikelen ol huruybutt Николай Захарович Капылин ден литература беді үнтü kiritikelen манны huriyatçına, манны kihine, манны koruyularga literatürovедческая ürütüge taksın oqtaqte Nikolay Nikolaevich Ковроков açılar bolur öğrete kığım қағаққа huruyan beylerin ıngıranılan institutu üntümüğün ondan öyle bir dağında literatüra bed Riyasek Sevişke çoğarak boluydu. Onun kine ağda da attanmataq biografiyete de hurullu bataq, xanna da ırtı bar bataq kiheqa bu süysılgar oğan bu pıtıgar de Horuyan toğ partu ütü ulu ulağan öğrektağıtların, literatura ulağan öğrektağıtların, barıların tuttaran baramın ulağan anarı otur butum, onu bulunana beytin biyografiyetin, kinin biyografiyetin beyin koyubutum. Onun xulubur bu oğa qarğından, onun tam faktiçiskay toğtarından biha xaddi yitilip biden kinine xadda bittirin, son Kolokovskayda diyelerge roğa yiti taxaydağın, Tohlar nonla bir de reisemiye var, oğlaklar Beytunska'da yitildirik. O tohunan tambu deme bu lahan tuğum yehim. Ağam beyte terete bu doyduğa ki yehim türün kelekti. Onunca bile cammar yespin, ağabar yespin kaçtı baratın tolurdum. Oğun erlikten biteyim kinigelerim baratın tahattırdı. Bana bu bir lahan kinigelerin tahattırdı. Ondan kimi de yespin baratın üksün tületin diye min göre. Tette hollaqqa muusustар sütbehette günüger
Ити тәрәһин сассырдыттыгар музей бытыгар, эбеттен кеһе өттүгар ырдыка районный дом культуры олонда болбута. Онно баратыгар Людмила Рясымны хүрдәгән йөрен көтөн. Ити билегне этен харда. Ити музейга уступайды олар ити холлу бутун эяга детти бит. Хитинник олох сегетче туттан йөрен көтөн хиҗҗута. Онна булаһын тухары. Бу өксөкүләгә өксө эргемтетеден бирайыгын тухунан кас бирди олохтакы, олу солохтагы өйдөктәгин. Онна бу эргемтәгә бу бирайыкка кыттыгыны ылыктагын өйдөп бите. Онтон биһиже жигнәхтә өйдөп бит. Бу нер булды бири бечәккә таксар, телевизорнан берелдер, каннар мустуттар, мыньяктабыттар, тугары жагалыл быттар ден истестебит, саллахан өйрәтебит. Хепте. Туаттаг улухан җылыта галамы дейден. Хеп. Онна бир бем бу эргимте ден тыл солтатын очолугу мен олой дәбәт этим. Онтан жекене бу көрсүһүтү кенеттен бу эргимте дени жигнәхтү гөйдән бу бирекка хайрданы үледәхтәхбетин бу кыбар көҗөгөйдә бит. Бу самый интересный ден бар бу бирекка биһиги кайда бейләк жоңго. Кайда бейләк улуска. Бу үлели җамыт. Эдидди бит, кепсетти бит. Эветер почталарыгар ду. Каннар эте киминен эре иджиттен онно ортеттак битине. Тута эппет келер. Onu оказывается били күлүштәк тыл ден барди. Onu мен күлүштәк тыл манна бу билинги кемге. Сүдбе бири суяга. Өксөкүләк өлөксөй. Кина ата-аттанараны бу күлүшө бит. Ол ен би өксөкүлөксө эргемтетер бу мен каңластырылдан ребит. Мандык кин ирди бит диети бит таганы. Онлук реакция бар бит дибин. Ол ен бу бүгүнгү биге кепсети бит өксөкүлөк өлөксөй. Алексей Алексеевич Колковский биге кеммет кихите ден аттамыта сүрдәк тогастак. Хитинник этен тураммын биге кинегега этидик сагалан өлөлөбүп бит якын барабын. Онтон бары комойок битин. Этер бер тиер булам. 2017 жыллакка бе күн Людмила Рясовна бутын сүтер бит. Кайдарете бары ахбарын, олох сохуян. Жиктетики сохуянмыт хепте токтан калбыппыт. Остан калбы курдук болбуппыт. Кайдарете бу бирек салкы кайдак өлөлөйре болла ден. Кини хук боллагана ким салайгай, ким жайгай, ким маны илей сагалыгай ден. Де республика үрдүнен бу нигере жахайда албак мыньяктар болбуттура. Ол ен кайдар амбастан кетехан абыппыт. Чебе түрдүн конуга толлагана. Чебе бир сыла толлагана. Багар туары ден жал келере ду ден. Мен көлөнүм колубура жалгы берден калбык көлөнү боллак битти. Хепте. Онук жал келере болу ден. Он тойбут бейи сүрбе бири сүйеге олорор бутун. Бачча хаспартием барамын биддөй дэбитим. Бейги бейбит кетеспеккерети оңорор боллак бутна. Оңоруктагы беппиттен. Жаханар боллак бутна. Жаханактагы беппиттен. Улсыр боллак бутна. Улсыктагы беппиттен. Олихин Павел Даниловичтин сүбелехен. Олох төбөтүн колбан. Биринги тойче современный тыл бар ди, тандым ден хепте. Онук, наверное, тандым болу хепте. Бир сынага келен. Жожон бутун камсатык каян. Мандык кene каян ден. Хамандык камсахынынан барык каян. Ол онду бар буппутугар нахачу эддик жомут бурду агыллан истелер, келен исте. Боку бары турнан бардылар. Маны мен аан бастакынан. Бу 2017 жыллакка бу өксүкүлөксө эргимтете бирек бар болатын кытта. Үлелерин сагалабыт, краеветтер аттырын, аттатылык бумбарам. Аполлон Михайлович Апрасимов, Семен Васильевич Эверстов, Нина Федоровна Колосова, Раиса Захаровна Егорова, Борис Алексеевич Попов, Рудольф Карлович Михайлов.
Кинер сразу tutulsan. Beyleri oğru hıcıvıttıra. Onu men biler etim. Olihin kilinlerden sağalan, kilinlerden trenen. Aha, böyle küskede barbıta. Ondan Людмила Рясовна бихаға бербит tutaq ити туа испехегер бун бихолох tutaq жабыт. Мен доксолох үледер бір мандың марайдабыт бүгін аларыгынан барамын чебе наха марайдақ деп мен албатым хепте. Аха, онно манна кини хуруйбута 6-12 кехине. Мен беби onu үлеләни хембит наха соға бит. Беби битин кытты кепсетер боллақ бит. Бу кайдақтақ кехи мандың оңорор үйден. Bu Respublika dünen ulusları bütünlüğün. Ana ol ulusu higer nehelektir ballar evet. Ol nehelektir baratın. Onun için bugün kiri tılga tehi mahan diktofona stüet bolokta. Kini mahtamıda Gavril Vasilyevich Popovka. Bu nehelektiri meğen kangalas uluğun nehelektirin. Kantan baratın biliyay. Soruğur bihi beybit bukkullabıt. Toğu yetakka nehelektir attıra. Üye oları yitinan, oları yibita, olihin. Hep de. Onu cebartın çolkaydan, bu nehilektiren anı bu conu ararıqkan adaydı. Ararttan, tыстı baratın, hep de. Onu beyete kıy bata öttün. Allara tür huruyan, ne ustanovlyanı naslegadiyan suruytalan bir bitin. Beye kıtıptattağıdı. Bir onu kopyalıqson, barı ülleste oqsonmut. Tыстı barı nehilektirinen, baratın tutan, kaban, bu kihine manna hağratan beriyakka. Bu jabıl kihite manna hurullu bu te. Tarağay kihite manna kelen kalbıt. Bastıkın ağarabıt kihite ikisini ağarağa baran kalbıt den. Bili beyete mi manna etitiger epite de. Ehi beyagat ispehegi şuyduk körün den. Çolkaydan den. Ebi bullakatına ebi bulun. Dökse eben bererin den. Anı bolla kini kastemete katılabıda. Мен bu spihegi orbutum sülbetten taksa sıl bollaydın. Bu ispihegini orbut beytin arkıbıgar. Öksöküler öksöy arkıbıgar kasıha hıccan. Onu köstübüt jonlar altlarından taharar. Onurukta öyle olbatta. Kehi soğur. Onu bülügörde öyleni, bu kene baran kalbatın kenne. Kaydak beygi borgusıska bırakın kebiyek bidi. Kaydak behegi umdan kebiyek bidi, kine bitin tımmadan. Kine kırdes bitin. Umnu batak bid. Olhin bu bütün yüte tümülünne. Anı sahma intirehine bu öksüküle bu behi kinigene ordu bid. Onna manan büttü bit, saptı bit, den eter kahpıt soğa bit. Kine behitini batı haycır. Dökse ahan berir. Arayan verir. Onu küstəğivdi. Cecikti. Ola men soğuyun hicabın bilgin hep de. Slayda bidin ayaqaynarı. Onu bola men mandıqqa toxtu ötaq bidin. Bu ötaq sayılık diyen. Çorapçıga ayannaçılar manna vargıt boluqtaq. Çorapçıga higa ayannan henget. Norağanattan 5 kilometr elindeki manlık ötəği körün ahaqıt. Bu Pyotr Ivanovich Berezkin ötəği. Berezkin bay diyeninen bir meyhanlastar istebit, onu bilebil. Berezkin bay diyeninen. Bu yıl sayın, bu aspıt sayın. Keni Berezkin bu sıcanlara, settere, kos settere ola. Kos settere, tümse tühenler. Beylerin ağaların tuğunan Maksimina Kentyeviç Berezkin tuğunan tahardılar. Otta Maksimina Kentyeviç Berezkin, Pyotr Ivanovich Berezkin, siyene. Oğluhin, kendiler bu ötöktürgür taksanlar, barıtın kos onu, bu kastahıllağı kaska, birgin kos bütün yüte ol bordanna şöy bağıydık. Hep de, soksötölünne. Onunla ol kinigeler erkinler. Törüttürün Pyotr Ivanovich Berezkin tuğunan hürdeğe şöydik kepsatiler. Onun iti ettim de, bu öksüküleğe löksü ergimtete bırayek bud. Bu hubu kinige kilbit Berezkin bit, biligin sığalay kinige bolan tağısta demin. Şöyle balbatta. Bu salkı bardı bit. Ana bolla bu bihi bugün ağalan sıtera bit. Gerasim Ivanovich Solovyov tuğunan kinigeni. Hamanı bihigi naha hunduğun ordu bit. Bu yıl bu 2. sülbet ötsılga
Биһиги бейбит олуспутугар Ороссолодаға ан бастықы осколы ағылы бұтын сөз бейін сылын белети бит. Бұ сылы бұға. Бұ Герасим Иванович Соловьев түйінші ағы сүсетті 14 сыллаға. Үйәттен келбет сүркілері толырын Ороссолодаға елен қаңаласы ұлуғын кейінегер осколы астыры бұд. Бейетін үбігер қачытығар осколыны тұттаран. Ол осколы тоқ бар тірілін бар орын. Ужутоллар олырыр жерін тұттаран. Пансионат оғылыр олырыр жерін тұттаран. Үбігер қачытығар. Оны тағынан. Бұ учутал үлетін төлірге. Онна атын бұл осколыны көрір істер жонлар үлеттір үлелерін төлірге анан. 12 нәхилеген кенәстерін ыстарысталарын қомуян алан тыстабарларын кітті мұнияқтан, кенілерден сағыласы ұлан, приговор тағаран бұл Ороссолодағы оскола теребеді. Беге Герасим Иванович Соловьев туғынан Эме Гавриил Васильевич Попов бітері сұруyu тұттан білер едібіді. Бет қылғас сұруюды. Очолорға севеске боласағана бұл құлбалабыт кеге туғынан кенілік, оғындық кені білер әбітті боллағана әлбәғі сұруй батақ болуқтақ ден білген саныбыд. Онна ол арқыбығар бағар дөксі сытарды боллағана көңілі. Оны болы бейін бұл кенегені амбастан Герасим Иванович Соловьев бейтін әрі тұғынан тахарық бітті ханауып бұд. Бұл осколына стар бір кейден. Ондан қайдары толық табылды бата. Кені бейтін кенеттен оғылының соған ағала хеджар. Хепте. Хем бір көсті тұролар. Кебіс оғылының күтті келдері қайдан. Оның 2 стуңа полностью кені 11 оғытуғар. Үсте ойықтына хеджі бұд. Ол ойықтыруғар. Ананан бұл кенеге оғылында. Аплодисмент. Наха күстәк өлі бол бұта. Хепте. Оны нахан тірехіне. Маны мен тоғы ол батым. Өксікілдағын кемдедігер. Людмила Рясовна спехер бар. Төт ол ата. Соловьев Иван Герасимович первый. Соловьев Иван Герасимович второй. Соловьев Николай Герасимович. Соловьев Ефим Герасимович. Бұл Герасим Иванович олаттары. Onun bu öksüküler ergimtetin buraya, Людмила Рясовна buraya. Beytin kenitten soğuna kalan hem bir araytarar. Anıcı muzeyge tılaytıgar heti videohun, eti videoya kene eder. Oluk çöp çol kaydık. Hep de. Ehiyakağa Gerasim Ivanoviç Solovьев'den kulubalakıt. Olattara min ağam arxıbıgar keniler attırı surullah ederken. Hep de. Etim men atırlağı töt oğlum ata baraların keni. Onu surullah ederin ehege irdehergit bollar diyen soruyor. Bihege bu kenige bitin belemliye bir. Esi öksökülak bit ergemteten belemliye biter. Onu elbək materyali kayan bulbatak bit. Toğ barınan, kantan bulbuputunan keller bit. On toybut sircit bolan. Sirden ağalan bu kinegeni tahattırdı. Şöyle bir battı. Onun için bu kolaburdara ağalan turamın etevin. Öksöküler erkimtede bırayak. Kas birdi ulu sayı ölületeğine. Respublika ürdünen ölületeğine. Acaba naha elbək kisteleni. Naha elbək duhovnay bayı. Toğ bar beygi sümebitin. Onunla tördü bütün usputun bilir bitin. Arayar buraya gebit diyemin ehekat eddi. Maktalları. Kinige tuhunan etileri hitti bit. Bilgin kepsetige kiriyak bit. Kepsetige indirene baydı kılgastık, çağılkaydık. Eten yer bit bolu bilden turar. Onu min sana varan bastan kalbur buyutdan kördürü Profesör Vasiliy Vasilyevich Илларионов diyanı var. Kini bu kinigeni kinige biteri recenziya soruy buta. Onunca bağlıstık. Maqtal bağıba doktor Dağsöy kepseti teoros tol bola olurur. Onu bilden turar ve öksükler ölüksü onunla kini ergimtetin tuğunan ben ağalastar doktor Dağsöy Kindigen oğur bu kutun men bilebin, eresinzen buyutunan ağmağına ağıpıtım. Tavçalarga katıskata, uruku pehre kördür büttere,
Ondan bir de kindigenden takıbıtın kendine ja şöydik kereksen katıskılak bolanı ki orada şöydik tattıran görür ağır bit. Onda bu tabii bilevit ve haka heriger kendik biller jonlar katıskılara manna toğda hürdağ elbaq bit ki her bağı biler dur diyen sanıyorum. Sonra Людмила Рясовна Нагытта мен гуманитарный институтугар келин университетка бирге алтыган үләбитим. Тоқта үрдәқ ütüyor mani ki onunla bollağına Людмила Рясовна bir de oynula oyban tuğunan kinige verem deyibin diyen. Miyaq diyen kadla oynula oyban rotırıhta toyuksuz, oğut ya onu en kömeles diyen. Onu temin kömelehim bilen durar kömelestim. Kiri satıya nehruy butum diyordu çağıraydık. Onu kedin Людмила Рясовна kinigenden takkarıgar olakınlık even saban ikken aftar bugütün onunla kıttıhan turabıd. Men onunla bilbitim bu Людмила Рясовна toqta hürdağ, ken toquyddağ, ken diringlik sanır, rıtar, ulakan uçuğunay boların. Arxivka olur selbaktı ülabitete, negadan oynula oybanı, takılgats kemge, Tonu huryan o kinigene, açılarga kinigene tahari bilinge kurduk tahamnaq batağa joğuz bolun baran o kinige taqsıbıta onna samay yürüyen bıtıgar doydutugar tahtağa uçayga da kimna kulkovskaydar kumlatarıdır amındayga o toqtulakan terahini teriyen hastana traktöründen oğlak uhan bulatı ayından tiyen onda ulakan terahim bol buta. Onda kör bütün kolkoskaydar bukarı ol ötek olalaska kımlatalar ete oynula oyban onda bar ete ondan ite Людмила Рясовнa'nın kıtta ite bir buraya gar itinde kıttıhan o kiligetin taharan turabıt. Onu ise men bu yıl kanır emi kilige benim natıgıt men bu Kolkovskay'ın satotun kıttahin balakça bir göreli cabın Paraskoyva sejavna diyen toqta hürdağ lehet uçalı dağını haqlı da hırıyar. Onu bollağına oynula oybantana ol sıktıyamın qos emi hangardan suruydum. Ol kiriyağa diyen hanırın ki oğraycılar. Antam bu ege bollağına Людмила Рясовна kerihin dolar bokut. İşte onu etti Allah takkan ise kaydakta kurduk. Tümen külden dolap bitin. Onunla ol epitine hege kine ol kenitte hotor bolan baran anra doydugayan nabıta. Onu hirge borga tepsibekke kendi kerihin toleran bu hürde şey buraya hakayrigar amıgnay meğalastar olaqqa killer digit. Onu kini yalçaqçı isqonna jonnak manna ise epituarastar qasatilerin naha min keraksan yettim. Olu süveydik kredi diye alttan ite qulubra ne stroyep da bilü. Öyle bulanı bıkıt. Bu buraya kova bollar. O büyü arxivgar hıtar materyali kimde nadıge ovada. Ondan bollağını ite olaq Mikhail Nikolaevich tuğunan ite hürda şöy materyallar bu bıkıt. Onunla ite bir katız kını min körer etim. İte orkestranlar büyüge tüsbü katız kılar. İte Mark Nikolaevich Zhirkov onunla kinemeti suyan halbıt evet. Ondan Kolkovskay bollağına ulakan hürriyaşı bulurum bilebit.
общественный деятель боларын билебит. Онна Соколковскай фольклорга ме улус чугас элбага комуйбут ке научные труды деген книгатын билагат. Онна заман чары туһунан өс хоонрун туһунан онна üyeyenlere, kapsayanlara komuyuftayımıya elbek ol beyata tuspa toğun bolara bolu di sanıbın, ondan kine kanna hecib sirigar baratıgar olan qoğutları, narosarı hıttırın, toyuk sutları, kayanda kötsür, onu kine beyata miye kinere gıtta ılları toysar evet. Ola bari işte barın kim era aktıbıta, bu ammağa şabiyi, onu rım appuyana anal minen ıngıttıran kössen hasta gün onu ıllan tuğuna asbıtların tuğunan ammalar kübügün edalı kapsiller ne olan kahve abuluğa onu bilden tırar o materyalları emiye kiriyaktar edi sanıbın. Tarihe takha bu meğanlastar olan kahve var tuğda hürdağıl bak kinigeni tarı tırağıt bayo Dimitrievich hülbeyi kinigeni tahar bıttara. Olan kolorun dağını, üyeyenlerin dağını, naha elbakını gene tahar bittere, onun naha müçüye olan kohutlar tustırından tuspa, emiye büyükini gene tahar bittere. Bileyim ise bir ol, üle bükküt, bileyim bir yakamiye tuhalır, ensiklopediye orayı cabıt olan kohutlar tustırından, onunla bilden turar, meğanastır olan kohutlara, onunla kiriyakları diyen men erene hanıbın. Ona ise bu mandıgıla bekket hem bir kere kaham barar novukağa jonga hergağa kim keraksır ki ya mecjet Allah buluğa diyen min erenanıbın. Ondan ehge olus jonnak ülenüle bekket onu keps atan kepsir de bekket onun min ulxanlık astındım doğuydum onun hidenlik opsaydan bu krayı öğreticiler Boris Alexeyevich, me bilevin, atın tunan naha çoykini onlar buta, nah butum atı uğray cabın. Çeşitlik bege olurun asbut biller talanlar jonlar butun itinde üyetiten kençare çaka me kaldırık butun adı diyen. Onunla bu öksükler ergim tete diyen kiniga me iti siyeriye bu hıtınan itinde khas ulu sayı kulubra on targa cibatan tohnan kapsirler her bülüga cibatan tohnan nahal bakıp sen var bülüga ömekanga diyen Allah ömekan materyallar hasta kedegen ağır vakayet bu diyen ondan işte ehge olursa şöyle buraya keller bekket onu bu olan instituta Fraskoya Selyevna onun kine komandata bu kinegene Nauka öttünen kişinin arbutayımya tuhalak bulu di sanıbın. Onun bu eyaka bargıtıgar barga maktal bolun. Bilgin bir yakamya nağlakanlık Rusya'da hegar kıtta biller historik profesör Yegor Spiridonovich Shifrigin var. Bağlısta sanağın edi. Maktal Moskova Vasilyevna bir de aktarbın meneleri bu johon kine tar bukitnan hırdan agardalivin kıcına takka bege yıllı uluslar butittan bu bastın jonlar butunigin üyetitiğine kaytarret bitap temin rühanire tem kaytak bu be ta çorapçı igin jonugar narılan takıp be bir jomutun to tahar bapıtı diyen onun bu naha çoğu kendine kemge kingeler igin takkan jomus sergebet menetten şöyle jon takıp tereningin bağların kiyen tutta biler bolunellerite mühtan yorabin manna Pavel Danilovich Rukko üleli incer kemitten hüddal bagulene itta wannatam bu Sofya Gavrilevna muzeydar inler hüddal şöyleni pıttartan Paraskoya Bağlan İnstituta men manna hega maqtanabın begin nehlek bit taragay nehlekitten tan Kolokovskaya öksükulaqa çugas Betral Sevslepsop bulaqula diyen biagatallar uçutal Ondan öksükulak, öksüt kılın öhün bir bastakından
сына лабыт статья урыбык ки, ол ки туынан ити кинига таққан турар. Людмила Рясовна шөйтік билер, onun турамылы ондаттан литературный музейга Марковыстаттан долговой кинигалергер качиесыл бұдын туынан барата, оны үйді шөйтік соғыя дағыны, үйері дағыны көрбітті ақпет. Онаттан бұлақу олын туын әтекпін бар. Бұлақу ола Петр Алексеевич Слепцов білен халгы үйері тектіра кіне тылбашы деген әлбәк орақ материаллара Петр Бонипатьевич Слепцов пондатырын кирек жаллар хепте. Onu bukyanlar iti tahta kita. Onu Petr Slепцов tenilere bilen ağatın atı inşallah horulu otak bolan iti Petr Bonipatyev'e gitti bukyanlar hepte. Onu iti öyden gibihin cinsiyetçiler iti Bilyal akademiyologinin arkipterginlerge materyal bak nukarıyor koyapesapte. Onun bir gün hüdda şöyle kapsati bara turar, ano bu halgı bara tamin öğrenbin. Onun temanna Varskoy Pavlana barın hebastan ariyatım bu pro öksükler öksü muzeyin teriyi tuğundan bu pro manna kötü yok mu garabun institut itüleni körüyen nada ite bir kemge öksükler öksü kergenen lıskayapta diğerlerin körüne albıttıra ondan sonra reisa Reyasımın hüdda kuşka turası vuttara min onna muzey direktör diye onna öşçebelemden mitim даже Москваттан Пушкин его окружение ден кинигане хуртаран бутым онна Людмила гитта капсапиппи деген навиппит онна туран ол орохта тибит ону бу масче кутталлах умаян калы ден Рейса Рясовна Людмила Рясовна тас жени турасы буттара масдия кутталлах умаян калы не ден хепте. Жона мен хепка жүйбін оноттан итнан тас жия баппурон музей теритунан капсыта жүйбіт кимяха Евгения Исаевна улахан донос килиртана библиотека студенттерге териллектактен это дибитеронна тунананнак Колоковской музейнонно пока орукка бар этеден минетигиллер биттакпин онол бирек кара тутуллуата болати искотома магнитик эти пустыр бар дейтинна улаган библиотека тутуллуактактен проект бар эте университеткена оннан ите уастан калла дианыбын ону туран Борисковой валайбына ити институт боларын быытынан ити боппуру турасырым боллар диен баган алакпын итиннаттан беге Ильяс Алексеевич Шүш сагар музейге үдда шөй выставка терибиппит онно Ильяс Алексеевич сенек пуандага мен улан үлелетегебин Арыса Ильясовна көдүйтнан онно канага семир музей териле боллари очонунна ол пуанданы Колоковской материалын батын Хомияр үйретер, білім кей бар ден, білген текпін сөп, оннаттан текпін сөп Рейса Рясовна хүддаан турасы ғадабыда кіна маран кей батаға таз жету тұтын, онтан татардарға әпте. Тукайдары бары оға алтта пөділінай предметі бар. Оны үйседәстәк таз ажағда ұлған музейдақтар. Онтан бейбі Колоковскайда ұрытутабыт, сөйләлі көсөй бейін ұроппыт, ебі лидера. Ені дейін, онтан манна қаянды қораққа тас музейі оңыраққынада Рейса Рясовна, Людмила Рясовна бағаналарын тұрыраққынада дейін. Оннаттан мен бән бағана бар, онны бір зала Ильяс Алексеевич олугар бар болуқтақ bir залга тұрамылана Рейса Рясовна, bir залга Людмила Рясовна, bir залга Атос Рясовыз, залга кенлігі тұспа народ ылынар жаннары, бәлер аттының солларын қалылар бүд үстелақ жаннар бары. Оны тон Людмила Рясовна бейі қомсолғы білгілі әбіп біт, антылы шедік біләбін, оннаттан музейге директор диолорон музей туох бар өксүгүлэакка
туаннақ материалын бартын копия оңор бута. Onu min konularımın oturduğum müzeyimin hütlerin hal bağları kınna diyen müze hütleronluk bulaşçılar onu lücümler arasında o müzeyin triye diyen çizgi bartın kopyatın müzeyge var tuğbar materyal kopyatın bartın lücümler arasında lan durar hepti. Ondan bu kiniget unayattaka Hüddel bak bayki bosu tattı canı bütünlük kirete öksüküler biler bollaktır diye. Onun institutore kriteri onur bollar diyen bağlaqpın hep de kolabora te pisma yakuski inteligensi deniger alttaki yaka Kolokovskaya beti giden durar hep de bu körün diyen kaydağı diyen. Bu olacağına kayandı kiriktaktır ol müzeyin oğlundan kayandı bu Kolokovskaya ama çuvaş canlara indiyen bar bu loktak diyenin onun kriteri oğulları bollar diyen beğen bağağına alaqpın. Bu kolaborati kini aymadan ağpıt kini gitter ulağında kaltıspıt nabit canlar gören inna kriteri atı nahal bak bu bu Turuska uluha çorapçı tahta amma ol canlara pasti ulu sangara bartın bile canları ey mekanne yine hepte onun nahal bak ki bolan kalı diyen tolkuyduğun onun kriteri onu kanada tuara diyen canı örgepet yine vakına kriteri oran onun kriterinden ite kolora bu tak bu kinya horak ederigin hakan diligen çete bağlar. Onlar Kolokovskaya gitti. Ulanın bir sürü takdirinde bulu vallahi diye. Onun için kiran kalbimde ol kirbi. Aktiviteleri iner ol aktiviteler ispiyeken bağları bulu ol kirbi ol kuman tuğra kriterin adı diye hani bu menin ne yaptı. Öksüyle tuğra ergimde ter kirbi diye bu çiğes vallahi diye yaptı. Nurot munuvat innavat tuğra tüla ki hin kuduk bağlar vallahi diye. Onu ete institut dalçı ülelen noşunu öyle vallahi. Ete bu ki bir canlıbatını yöneten bir arkapka yöneten. Çam aktal onun için marıgıtır setihileri bağırabın. Mengeler ise kraybe de mengen kangalasco ulusaliyene oraya gergetin emiye kırdım. Reşence hurudum innatim. Onun bu krayı öğretinen, canlıbütün öğretinen naş ödük keskillak bile gergetten min ulağının maktınabın, onun hitihileri bağırabın. Bileyin sotoru barayam bırastığının barardağpın. Onu tam barıdın istem bu. Kim tuğan arbüten yen bileyin, ki bileyin ister, biler. Onunca ulağın maktam. Maktam. Kenan istibikkar, kıttılbıkkar, bu kine gağamyasa kıttıhanım öylelesbikkar, ulağın maktalı gör, Spiridonevich. Bilgin öse biyaqa bir yıl cıppıt, naha elbaq bililaq, kurilaq, muzey anal ulehide, Наталья Николаевна Малышева, кефсирин истяхаен кine Биги национальный музей бит директора. Национальный архив. Музей антархив, ага. Бүгүнкү бу терехин кыттылактара эгине баргытын бу наха чөй кинеге таксыбытынан дагар далибин. Ona bugün elbette ettiler Nasyonal Arxiv, arxiv dokumunu dediler. Людмила Рясовна табихиха олох дынырдахтык үлелен. Это чакчы кени үлетте барта архив документугар ологуран, олата источниктах, научный источниктах тен тахама өрдүк болар кени үлелере. Onu бихи бу Сибашистын эме капсетти бит, тух тахчыда шуйкинге такыбыттен, онун хигине стөгүл агардалибин. Оннотон этемете бу краеветтер чакчы ылыстактарынан бихиннагар, архипелехтиннагар элбеге билехтерин көрөктөрүн этинник касыхан тарыхтырын сөп, онон бука бахалыста сөдаганы келе туруң, архип көлеләң Белин көрүң истиң чинчейин тоди такка архив Национальный архивка 1,5 миллион кериңе документ жыла караллахытар. Каспирди жылаң булланан 200 листен хагалан батчакай калың 600 листке кытта тие. Онан ханан көрүңүти ол Казбирдини арыян көрөн билен көрөн багар бу
bu nigar öğretip canlar bir emelihi nadalах lihi devikalı kalların hiteri körböke kalbıp boloqtарын onu össe hanga исследовательлер ханга краевет ханга читарны сала бүтерүлелер краеветтер булуактарын эме кең эйгега тахарыктарын сөптемин эреннеребин аты би архивисттар маннык жанырдакты күлелер краеветтерге да исследовательлерге да научный үлһеттерге даганы наркомлеха хатачыбыт онна бүгүн наха чөйдүк арылычы капсатыгет бу чакчы биремете келбип боллаганан чакчы бу исихиттен жон бәйте бағаран туран билен көрөн бағарар боллагана документ инник бәйе бәйтиттен арыллан ахыллан билетергалы баалыста мегин буларе көрөре диебитти арыллан келер. Анан өссө даганы бу келеңи түлеляккыттен эренебит, күйтебит. Онна тон манды күлө бара турар бу пятилетие Кулаковского ден тон бесыл анаммыта ол черчисинен элбахпай терәһиндер болуқтара өссө даганы онон тон научно-практический конференциялар даганы маны круглый столлар даганы онон бардыгар тон кыттан үлелән билен көрөн өссө эби кең эйгага бу Алексей Алексеевич атын тахарыхпытын нада диханыбыт. Она бу Лариса Рясовна барынан туханан эме этебин Людмила Рясовна чакчы бу архив туактякпыны исследователин быгытынан бәйем туз бәйем бу Игорь Спиридонович Петердылы туз бәйем бия архивка барда комонеме Людмила Рясовна ой бу нада звонна тағанан бәйем да таққар әйтім кыргыттар бұнда тахар әйтім онан хетенне күлелер донорга кеhe кымылахуен бағарар дағаны оннаттан маннык чакчы тинник документтар бәлере бу келе тураллар онан тан өссө төгүл хабарагытар барга мактал болду. Наталья Николаевна билигин бияка бу өксөкүлөккө наха өр уонна нахан тирехинейдик самая дер жаңго ананы велябит жоннору чуталлар кепсектире. Пудова Светлана Дмитриевна Конешникова атынан Павловскар тосколотун методист чутала, онна кини коллегалара бу өксөкүлөк өлөксөй сколага анан үйрөти бураяк автора Егорова Галина Васильевна баллар бары оны таксан чебати кепсен. Онтон бии бу түмүктүр кепсетибитин Лариса Рясовна этияктах кинемен кеннике тем дебитин аха культурный Кулаковская боларын быйтнат. Онан бийгени билен туран шебатикче кепсете хая. Эти топутун. Ити күннен бүгүнгү төгүрү костол кыттылактара ите питтерин курду бехиме Хаңылстан Василий Николаевич Конешников атынан орто школадыттан келен олорбут. Биги өксүкүләг эргимтете общественный хамсаһын кыттылактары олар бут быгытынан өксөкүләг олөксөй бүгүнгү кем эргимтетин жана болар бу быгытынан онна бу эргимтени арас педагогический неманан кеңетер сыылла хорукта холели жарбы быгытынан онна бу таксыбыт кинеге өһүс түһүмәгән геройдары болар бу быгытынан ыңырылдан бүгүн келдибит. Оны жай сәхәммитин сагалырбытын көңүллән бүгүн оттон ары исергах болдун диен бәбит истендебитин ижекеллибит онна бахалста Анна Михайловна лабораториябыт члене Галина Васильевна Наталья Дмитриевна педагог наставник быт бу местеттен олорун кепсем диете Дана Горовна онна Палскайттан оттон бу София Галина этитинен эми агыс тогуз персоналияга үлелеспит жоннор бутуттан Тимофеева Зоя Егоровна келен олорор же сәхмитин сагалыхын.
Ити Игорь Спиридонович эппитин курдук татталар хүддәк карысқа кабыллактык сыганналар историяларгар. Онно манна калеме мен деп Павловска школатын юбилейгер ман чаллаха төрө эскепиде ким эскепиде ден ыйталхан көрдөк мына. Бу кайкан манны икки релистэ кумаганы бердилер. Онну көрбүтүмчө ол Акапсим Петрович Михайлович Кушнарёвтин ки тынча агас сүз сеттон 5 жылдака арыйбыт диен этилдежер. Онон бүтән каллар. Оны болана хитери билермен токтан билека хөбейден көрдөн көрбүтүм. Анна Павловска эрге Павловска диен бөһөлөк битигер бу диелер барата. Элбек бай дие турар. Оны кинлер бу диага кимне холор буттары. Бу туак өйдө ханалар жоннорой. Онтон өрөтөр болбата аны ампараннытан көмүстөк көһөңө көһүнне. Оны баччы байдак баччы тох үпүрдүгөр олор жоннор төлөгө оңор буттар болбой ден ки сабагалыр эре. Онтон ала жеби мен диреңник анас тохтен тохпут осколаны ол хантан халаныгыттан ыла сыйга бардагына туох болары. Аспыта аньякты бат, урукуну умсуйбат өреппет боллактарына барата нук туора сара харба куту болан тахаребиттен үшөйдүк сихили өретерге кыхаллан. Бу онтон ана Советский была суллан калар, ол суллу бутугар боллагына туу үйретебити ген вопрос үйрети ис коханы барата оларен тагыста онна беги табас олу буламыт Алексей Алексеевич Кулаковский айымнеларын уопс аяр үлетигер нехилестетигер иттерегерен манны госколаны терияка хөбөбиттен бет советинен түмүктәмит үлебитин сагалабыт. Онна тох алгыс курдук Ильяс Алексеевич Кулаковский каленеме бияка манны үлелеге түрдәк интерене жөе биттен алган бар бута бияка күз берер күн бүгүнүгө дылы. Онтан алгы деп тох бар Ильяс Алексеевич оголору бара календер белен өйдөрүн санааларын терден бу ихеркелени оголор ону тыннак Кулаковский тыннак сыжаннарын көрөннөр үйрөн көтөн үлелен керен бүтүн олата биге элбек маннык историяны га кери сыганнак историяны энчереппекке она олох тугуда бутуру килдербекке сыганнар жону итерге коломопут. Онон бу бияха нук хибилинданы этон в смысле мандык туралларын бе историяны тохтан биле битиден. Ол диелерин оттарын өйрөтө кыйып кини тугунан элбек бай би хатурта даже таркамыта бу ол эрге Павловска олох доктора Оксфорд массыналарына эхеллерин киненен көрдөр бүтерин хантриен эйте. Онтан салгы бурдук кинлер таңастыра аптара кайдагаты туу жарыктаналар эте ден көрөргө маннык маны тиге лороннор жоннор өйрөтектерин ады боллади. Онон барата үннүк историяга сыхыры үлете такса турар ден ханыбын. Онтон бу Наталья Дмитриевна Халста бетин үлетин кепсияга үтө күнүнөн бүгүнгө терехин темси кыттылактара. Бу мен быйыл Сакасирин картатын ите кыбытан аттаран тикпитим сукунаттан. Онны өйбөр олох агам олого диен киниге не өйдәммен Ильяс Кулаковский кинигетинен онна сихили барыта кини ологон туһуна суруллубут. Онна кини аяна барыта онна сырдатыллыбыт. Кайда хаяннан тийбите канны кулустарга хыржыбыта, канна учталлабыта, канна олорбута, кимне холорбута, сихили барыта суруллахыжар. Ол еген бу картага мен киллердим өксөкөлө холоксой сыржыбыт улустарын. Онна акбытым кини сүйрбе 2 улуска. Үлелебит, онна олорбут, онна сыржыбыт. Onu tahanın kinettin bu uluslarga tiyerigen atın uluslarına nemiye astaga di.
Онан пашти сақа серин улустарын барытын аяннан, көрін істен, бейтін айымныларын ол аянын бүйігер, айымныларын сұруян, қалдыран, бұл бүйеқа кенағыз чаттарға олық тухалақ диханыбын. Оннаттан манны кені сорақ улустарға, онна сорақ сирдерге қастыйты да тейіппет. Ол күрдік әймекеңі алта түгіл хүджібіт әбет. Бұлыңға үйәе білуге, әме бір қаянскайға, әме қастыйты да хүджібіт. Оны қолабыр әймекеңі кені сылы бұға оларан үлеләбет, сайылабет, даже сайын онны кені үхіқтар есебет. Әймекәңе, онна кені үс ұлысқа сәрге тұрарбыд. Чорапчы, әймекәң, онна үйә білу. Оны тек артыға барытын бәлетен келердім. Ол сұржыбыд сірдерін ұлыстарын әмие олты көрігінен бәлетәдім. Онна бұл мен бір әтілі ақпын. Ағам олыға дейін кенеге наға чуәді сұрылы бұд. Кихалығы чуәді қағыр. Риас Кулаковскай сұрыйбыд. Онан болағына бұл кенегенен білеген кене олағын аянын тұғынан художественный кейіне тақсыра болар дейін әдейл ақпын. Кене тұғынан кейіне хоқпад да художественный кейіне онны бараты сценариялық сөпті бәр. Кәпсет ийлері, аянларын бүйігер туы кәпсет біттері қанна жүбіттері бараты сигілі сұрылбыд. Onun kine taksıra bollar den mağlaqpın. Ani kinige tuhunan. Bu kinige ağaballağına 6-15 stranitsağa men törütterim köçkinler. Nögürüyen neheleger ülelen, olaqsuyan, olaran aspıttara. Onna meni hem bu 6-15 stranitsağa. Ağam ağata Kıçkin Alexey Alexeyevich, men ağam Kıçkin Dmitri Alexeyevich. Üyetin toqarı behençe solu çıtallabıta. Әме хоторионларға үлелі әбеті, Якутскайға, Наркомпроска инспекторынан үлелі әбеті. Онна бұл әбет алтан сарын әжейін Прасковья Васильевна Байшеваны керген, иккіз керген. Ылбыт иккихин. Онан мияха мачы қабя болбаллады. Мен әбәбін наға шөті көддейбін. Кен 6-12 сыллақ ол біті. Мен Аллах ончалақ бар. Онны боллағына қораттан нағар кенеға сайылы тақсыр әтібіт. Онны шейдетерейін, ағатарын наға дейбін. Даже олсағына күсуақ сақыры әте чыскынан күсуақтан бар бұте бірдей бұды түңетер әті. Оны самы маны олығар иккістен берер әті. Мен бұрат бар. Атыттар болай бірді үстіғынан бітер әтіпті. Оны үйден қалбықпын. Оны бұл 6-15 страницаға ол әхәбі қатысқата. Мен әхәм қатысқата. Оны алтан сарын әжейе. Оны кенеттен үс оғылан мұд. Алтан сарын әжейеттен. Онды мен әхәм олағын оғдағы қалан баран алта олақ сұржан. Бұл Байышева Прасковья Васильевнаны керген ұлпыд. Манны қолыбыр кені олақ істен чуға саймаға пенегіні бұл ақтығыны сұрый бұд. Үс балтын Кучкина Ия Васильевна, Кучкина Эльвира Васильевна, оны пенегіні Светлана Матвеевна, ол манны келен олырар. Олақ бұл алтан сарын әжейін сиеннері олырар. Онан болағына, оны манны мен аймақтар болдым. Бүкенегеттен нөмірен нәхелегер олықсый бұд. Амманан, менге қағала сұлуғынан барытын аттары қамыт аймақтары мәлбақтар әбет. Онна мантан болдым мен Колоковскай, Өксекулях олықсай аймаға кейі бейге көчкенлер күстарын келген ұлын олар бұд әбет. Маттаттар. Колуба кем көчкен Игор Данилович күйін, колуба күйін кеткенін бұтебет. Оны мен ағын білдім. Сүрден оны бекенеге тұхынан әттіға нағар жүйеді сұрылы бұд. Оны
нехилиектеринен арарылдан суруллуутан хачубе кихи сразу кенниттен алияттаны нехилиектеринен суруллуутунан бэйэн жонгун бэйэн аймактаргын билек жоноргу булан аагырыбик. Онан бу книга тахсыбытынан барыгытын истинник агандалибин. Онна бу Павел Данилович мен öğretпит ого. Книга проект салаячыта. Ата София Гаврилевна балданы олах қаныру балтын. Онан әме күчкіне, онан балдағанаттан бұл үңіріге, үңірілден келен долгүйен оларын үйерен тұран барығытығар мақтанабын. Онтон мен 30 сылдағыта Людмила Рясовна Коловская қайтағыта бүттен сөбелі хәкей бөпер. Ровна кем этей? Гаврил Васильевич келен олар бит. Оны кинилер кумагы оны муспуттар, онна жавал нарды олар архив документларын. Оны баланы bir kömülüher ki hikayelediğinler ayıpıtlara men tuğu da bilbek olan kaldım. Onu vallağına tuğaktın naha kıbıhınım ona kalemin ol kinigeleri ağatı bardağım diyor. Onu kiniler orobuna bu Людмила Рясовна tuğ öksügüler argimteti parayegar manlık jonlar kiriktaktır diyen soruya olur butlar evet diyen hanıbın. Onu vallağına Gavril Vasilievich bol biyaga Pavlovskayga ölülebite, onun sedeptenemi deme gelin körtsen, kepseten, ipseten däşüedik. Hıcı bupıt. Ondan öksügüler argimtetin toputunan Людмила Рясовна biyaga tiyen kelle. Min hanga proyegi bu örsıllar ölülebet oskolavıttan öydüher jamutan ehegetten sağalıbın diyen munyak taribi oskolaga bırahani kurduk bol butanno Kini bu ideyetin baratın kepsabite. Ondan büteheger bollarını min ölüyen tüyet konu gününe miyahazıvanigim mıda. Onunla der. Min ülebin, ulakın ülebin de büterdim. Hahaz, doğumu da... Aha. Bütehik doğumun büterdim diyete. Onun nahal okan üle bolla, onun min taksamın hınyana emete diyete. Onun bir kal diyebitim, ondukam itip bas bütehik kepseti bit bollan kalbıda. Onun ol innigar ıyinnine Pavlovskay tığıtıgar telledi, oton nu hıcamut kepsepi pütekini dövetin ihe barata öksüküler gemtete kaydak mekanizmu bulamut, kaydak terdebiti iden tolkuydan kepsiye bite iti Igor Spiridonovich epitin kurduk muzeyin emi bağahanatın emi terdebite kaydak parar ki hakaherin ger historia barata tuman bol bu konuklar tumulların keteğar kalan kalbıt kemi baratın sırdatar ulahan muzeyi onuruq bütün söpteni mepite onna tiyergeti bu söküler gimtetiger bu jonlar tustlarından kenige tağastanı bu nauşinay baza bolu etediyen epite. Onun vosaynan bu Kolokovskaya iti Людмила Рясовна beti epitin kurduk. Hüdde ustuk dilkalak kehib olan tuh hamay tuh samay hakaherin ödünen billibit ki ne baba hatahan iti represiyalir diyakadu kayta berikas takıbıdın kennetten sabıllan alan baran hanga siviligin je kelle bu köngül en tuğu huriyargın Şöydük sihili soruyan köngül taharikın söp. Onun hürde albaq bu respublika dünen elbaqtik kinige iti tuğunan taqqana gayrer. Ol tuman bol but konuklar but sırdatar sırdan biyaqa çoğahan yerler. Onna iti kim Alexey Shirokih tuğunan tuaqtar qanlastar üleli hicallar kim Arjakov Barakap tostlarından tosta rayonlar uluslar solta beren уже kenige bugün tarqattılar. Onun bihigimi eti kemi sırdatar anı biligin uluslarından ılsan ülelileri bollar. Hürda şöyle ol muzey bit nauşnay bazata oğullu etedi hanı.
Онан беги опупут үтүө калыбыр болун автордар дим тахарбыт үлелеби жоннор нахал окан үлени ордугут аны мактаны харакарыңнахбыт онна жа Прасковья Васильевна бәте кымга мета Софья Гаврилевна ме экен кымга тахарбыттара оны атын улустарга билер жоннором меха бу манны бу кенеге туунан туспа кепсен болуна да көрбүт кийден хыжыбыт кийден кепсетеллере элбагынан билин төлбө кийгир бите болду бүгүн биреме бит на каракалла онанча билин боллана Анна Михайловна көңүлдө билигин бияка бак бүтербүт он минутны кайбакалла Лариса Рясовна истек бүтетаглар кылгасты кепте Лариса Рясовна көңүлләте унун сөп икки тахиче 17 хыллакка Людмила Рясовна бияка Павловская школа тигер калеһәҗен расанатын этен турардах кини маннык тебите кас бирди улуу сайы комплекс тутуллуктах тебите хеп олата киһи өйүн санаатын саахаланар күүс сылар жээлери бар булу этилер дебите. Оны буллагана отчотугар бу киниге кайда хулелехтаги. Оны буллагана биһиге учуталлар холобура кинигене камсатыр жомнор буллак битти биһиге. Оны түмел үлехеттере. Оны бастыкытынан ите холобура бүгүн яган Егорыч Максимов эттеди. Культивизация диете. Олата кине тохтетеди. Культура управлениета онна үрәхтәһен управлениялары холбохон. Культура министерствета онна үрәхтәһен министерстволары кыттыхан, сыстыхан. Чинчер үле онна айыр үле түһүлгелерин терен ыты. Ити бихе картабытыгар бар, ан бастан ити сүрбе 2 лусктан саглыкка хөп. Ити бихе тибитсе. Онна боллагана өрөөх ихин бу кулун тутар сүрбагыс күнүгер мәңе хаңаласка Колоковская ягылары болаллар. Онна барыгытын бу мәңе хаңалсалыктоохторун ыңырабын. Ол онна бияха Колоковская института биргөлөргө белем, тактсан экспертиза оңорсорго белем. Вот, онтан буланы иккихинен биха скулабыт өксөкүлэ халыксой духовный байын материальный багга кобултар бир кайыскалаахпыт. Колобра бу Риас Алексеевич Колоковский кинигете панно болан тагыстыбыт да. Ол онна була колобра бу информацияны түргетити нима. Битта. Бу кине айымнета бир колобра арт объект болан түргөн байтык кехере барыта колобра кинигени түргөн байтык акпат. Инне колобра инник немалары арас немалары туханыкка сөптен эттибитсеп. Онна бу түйүсүнен этебин бу Сазонов Павел Данилович проега кеңир кескиллах. Онон боллагана бәйен бу республиканы бир гына колобра бу 2 хүрбекке улустан сагалангын челлендж курдук. Өксөкүлэ харгимдете өссө ханнык улуска маннык таксыбытай маннык киниге. Мен билбете бит. Бидде хо. Бу бастыкы киниге. Вот отчоңна яка наха чүкө үле хиптелилер онна ыңырын маннык проега кеңетенген кынсөпе битти ханыбыт. Онна боллагана бу үле түмүгө проект түмүгө туктем болгондерден көрөбүтсе. Бу проект үлләтәгәнә хүрбекки улустан сагаланнагына бу сахатчата иде комплекстарга иде Людмила Рясовна этер комиссияларга история чакчыларыгын иддаңардар болар. Планируемые результаты деп көрдүк деп хеп. Онна Алексей Алексеевич Колоковский, Риас Алексеевич Колоковский айымняларын билер. Төрөбүт тылын билер. Онна олата саха биге итагаллах болон сөптен биге түмүктүүбүт. Чебайды кепсети хан дебите окурдук. Биги сеттон тан такса бола мустаналаран кепсетебит. Билген Лариса Рясовна тан баалыста тылкардыбит. Онда кенене халла. Спутник барара. Түргүмәтик сагарабын. Бу кенеге бу икистен сүрәхтен иде. Бастыгыта бу күн маяк болбут иде. Ол оны истелорымын булахына битим. Бу нахаданы улахан солталах кенеге. Хаянданы бу медиа центрга кирен интернетинен республика барда көрөктәк. Анда көрөктәк. Деханан медиа центр тугар руководствотор тедип битин, меңа халастар кытта тедип битин, Прасковья Васильевна битин бартын ылынаннар кенеге солтатын өйдөн бу манны кепсети болбутугар медиа центр бит халаячылары мактанабын.
Сөп. Аны болана бу кинигени мен бәм кайдак алынарбын кепсим хөп. Бу келге болана туох теханыбын. Бу энциклопедия. Того өксүкүлләх өлөксөй эргимтете денде. Өксүкүлләх өлөксөй эргимтете ден бу кинини кытта алтыспыт Джон эре кире вакта. Бу кинигеге это юнский бетеп биде болбатта. Колоковский эпохата дияхтара ден. Эпоха Колоковского олорбут биле историяга умуннара хатабы Джоннора улустар бар олох көрүн. Бу маннык кинигени, бу маннык кабандак, маннык жүһүннәх. Олох биле справочная энциклопедия кудук таккыктах. Очоғына болана бу улустар бара тахараллар, толору полное собрание энциклопедия. Жамана эбиякка хөп, манна кыжык үлелиякка хөп, науканан биле манна бар жону касыхан историктер көрөннөр, onu кеңетен бу маннык кинигелер такка туруктара. Ол оннан хадан адалах киниге ден санаттан хаянды маннык элиякта хате ден бу манна сүрәхтенә турардан наха астынабын. Биллән турар туохтар улустар көрәхтәре буллайды. Бу интернеттан кирәннәр. Туох булбуты, ой, тәрәһим булбуты дигән. Онан буллагына өксүкүләх өлөксөй эргимтете дигән ата хорохтар әдәхтәре дол. Өксүкүләх өлөксөй бәһә җата айлы 200 киһиге төгәс сүтә дигән. Онук булу хакта. Эбихет бу манна бу били даже баймактары тәнә хардыгыт, бара тәнә хардыгыт, бәбит аймактар бутым булабыт, туары история битен дүссе белән һәбит дигән. Оны булана аны икесе төнәтен бара биләт. Өксүкләр лөксөй хҗивата хәре хух. Өксүкләр лөксөй наха киен сырылах, наха элбәх вопрос көлелә бит киһи булан кини кыҗык 60 да җона кыҗык элбәхтәр. Онтан аны өксүкүләр лөксөй туох дияхәбе туга кини бу өксүкүләр лөксөй эргимтете ден болыктан эпоха ден оюнскеп ден Михаил Федорович Николаев олох бесленегер дела бу саха нуротун лидера ден эпите духовный лидера ден үсүһүнән баланы өксүкүләр зитетен харбытым куддук оңорбута үлеләбите киеңе Энегенен кыджык эти эпоха туга бир самай бастын кихите аны төдүнен баланы кини кыджык үйрәтилләр биле мөккөрдән да һәм булу үйрәтилләре дәлбәх энтирергире дә эһиндирергетере дәлбәх итинен даганы бу өксүкүләх эргимтете диен атнаха сөптү бәһәр диһаныбы. Так, аны буланы тохтяпны сөбе билен турыты кихи биле хотогын бу өксүкүләх хус сотын өксүкүләх болбап булды. Кихине бу бетин эргимтете ол ханаттыгар хиҗү җоно үрәппи тучталар әйнәр кихине кихин ораллар булды албатта. Ол онын буланы холбура билеген өскөтүн бу ученыйдар бит, бу тохтар бит бихи сахаринере гене болбатах, Россия үтүһәләхтере этәлләр була. Бу сахарин чулуки ите, Россия чулуки ите гени денетәлләр ди. Onu bulana bu manlık kihi bilden turar betiger tula jonu tuğtan barbıtın da kennetten jonu tüme turara oluk tuğ sokon ebit. Onun bulana hamanlık iti topun biterebin sanabın Tohtar uluslar çista barı bu mengeler orbut kinigelerin kurduk. Bu kinigenen bu manlık cühünnek, manlık formatta kinigeni uluslar gider taharda hatna ol barta tümülünnağına jay istoriya bit jingnakti öğretillerger ulakan toh bolu öte. Köme bolu öte. Tak, anı bulana men bile bibliotekattan bir eskinigen albatım, onu tüngep bitim. Bu kelere turan Феодосия Васильевна Габышевна кеттегеп сеттим. Onu эме ахтым, көрдүм, хүддәхте чуе киниге бит, нахан адлах киниге биттир. Оны иджиктир. Бу кинигене боллана биле концепциятын жондорго бахаран туран улустары со организатор, со автор онстон институт үлелехтах эбит бу манан нахадо улахан проект жеребит диете. Onun bulana меңелерге улахан мақтал Софья Гаврилевна, Павел Данилович
олох кыджык үйелэх, улахан үлени оңорбукутунан мактанабын. Аны булана төддүһүнен тоҕо билгин бу ыксыахтаахпыда билин ким Путин тохатта деп послание дигер историяны бу Россияга историяны жиңнагынан көдөрөргө олох күстәүле бар яхтаахтен. Болбатта. Инде диете, иннегенен булана бу краеведтер үлелери. Мене дибар ким Людмила Рясовна Курутун эдерете. Краеведтер олох успейдан кинлерден бартын ылын кинлери кытта кепсеттен кинлери тахарын ден. Олехин болатын хомайох эхин олох краеведтер быт билигин өссө хебескей буласана олох жиңнак биле үчгөй байтык тохтабыт улахан патриоттар балларына олох бу кинигени ыксан туран тахарык суктарына да улустар кинлер үлелерин киллере сөп аны боллана тох Людмила Рясовна тугунан Софья Гавриловна хачи этигер олох мактанабын аспыккада наха долгуйбутун билин долгуйбын Людмила Рясовна архивын бу саңа ыллым мен этәчибин почти уяңара саха хергер olur ботак кебин саңа те эжидерим бараннар хаддере ылсыктакын инден отун ылсыктакын ден болуду хаддере сүннигер туруакта ханнере ол архив ханнере барыктак ден оны ылбытым оны көрөн барамын эжибин өссө төгүл сөктүм өссө төгүл киен тутуннум улахан да кихи, үлехет да кихи, нахал бех материал. Улах сылай бир кос барата материал, мен булана даже маннык мәне арьян көрөрү даганы битереликпин. Умпыгын чымпыгын ахан көрөр өссө улак касыл булун себеп. Онан булана улахан тилини үлеләбит кихи эбит ден. Эти Ряс Алексеевна хемете нахардыгытти. Ағабып болана бұйыл 110 сағын тұлықтағаты, атос ряса ішпет ағуғын 110 тәрәбіті 110 сылы, атос ряс дені ағуғын 5 сылын тұлықтағаты. Оны болағына бейі бұл мәңелерге күргітін келе тұрар өйпетті. Оны де әжейім бұл архивын бандық көрі әджамын көрді метелісқа чақаны Местникова ден әбетті. Инне ден илинан хұрылы бұд, оны даже кем хұры бұтын дағынды тоқты бар бадым, келен тұл қасығық популады. Onun bola bile kan ru mengeler bir pıhla. Tohpatad dihibet. Ağam bestilene komandirovkata Pavlovskaya skola tete. Olağar bestilene komandirovkata. Ete ejidağım ejidleri mobayım bara takka torallar ete hiyağa. Onun bola Pavlovskaya şkolları garolog bu Mikhail Fimich doktor epitin kuddugolog hun sıllarga sistemna ülelir gitiger olmaktanabın. Onu ben kurut edemin. Bir tuğudan var bu paten öksüküle olursa ol nata hoq. Kine nata hoq. Ol barata bir içler bitiger saha norota küstaq bolgar, saha norota turuptaq bolgar. Ondan nada. Öksüküle qolle yaqayın, alampale yaqayın. Sofronovka, Oyunskayga, oltan sarın iti üleler bütün nüte bir eder içler bu sakalı sanarlarga. Men sakabından ken tuttabın dilleriger, omuk puttinaq bolgar. Ondan nadalar. Onun bulanda çizdi var gıtıgar. Nahan vakam maktanabın. Onunla bulaydı yakın bağırabın. Bu kim institut kulubura naha yakula hittak. Institut diyen. Ulhan bay bulbatta. Naha yakula hittak. Bu lahan proyektları üleletler kığa bire. Kendini jonun ağa yapakka, jonun elbette turuqanada. Öksügülağından bu lugar üleli kandidatlar taqqıqtaqtır, doktorlar taqqıqtaqtır. İnstitut Praskoy Vasilyevna ol doktorları, kandidatları belemni hicjaqtaq. Atın ülehitleri kenan lugar bu manlı üleleri bartın üllen baran ağalan bunlar Praskoy Vasilyevna'nı vahalısta Praskoy Vasilyevna tullaya terediyen oludam yaqtaq biciginen. Bu ulaqan uçonaydar butun onu ülelik yaqtaq ulaq fıçı. Onun bulana eten turan etebin kihini tığına haddağına sığınılığı kayın. Bu istoriya hep tığına haddağlarına sığınılmatak da jonlar bağlılar. Min behem semya bardağını tığına haddağların siteri sığınılmatak jonlar bağlılar. Jonu tığına haddağın sığınılığı kayın. Jonu bari haddağlarına üllet kayın. Jono kıqtarın körən, onu xayqan, onu gülelet yaqayın, onu sötügül mengelerge oluq maqtal,
Онна ханны кулус иккис кенгені тахарарын кете яққайын. Мен хана бары тиен онна келері кітті үйері кете ол кенеге сүрақта нидігер хүддияқпыт ден әренебін. Четіннек. Әсі кемемете тұл әтен тұғыр сетеретен барду ебі тұқпыт регламент мұт бітен әрер ғоспытығыр. Главаға лоғылыған мақтау. Түміктер күрдік әтәбітті. Беге бұ қысылайы ғыттар, төтчелаға ғыттар төгірі қостыл бұд. Өксекілі қолықсайға саңа бұлылуыт материаллары кәпсәйін, саңа өлені білігінлері болар. Ona kurutun alta onca, hatta onca kiye kıttaçı, bu yıl eme hatta ondan taksa kiyeti koyar sistemin kıtta onna manna kalan kıtınlıvıt. Eti sılkavut naha koyut kalan onna понедельник bolan bilden turar kiye rıçı hayata. Barta mannak munyaktarda kaydar понедельник evetten kiye toğavit. Tüm bir tüyetçi hılana kahanda utalıp bakkonna ıhtavit. Onun bu kinige tula kapseti bilden turar kanlık bağırar kinigene naha çöydük nar etebit. Olgunan baran bihi bu öksüküle kalöksöy urukku stilinden tarafı günüger kini olağı ona eriletin üyereti nahal bak kayız katıttan bir sana terahini sana ideyanı biger gettibit. Onun öksüküle kalöksöy bihi kemmekeyte diyen biz 6 sılın gitar dögür kostol butugar öksüküle kalöksöy Atanan bihiге хас бирди ки бәбит нәйлек битин, бәбит улус бутун, бәбит аннагар аймактар битин, хайда кара интерейне байтык, киндер олокторун солун солтатын кырдырар кыктагы өппедети Лариса Рясовна жөй байтык этте, танордук тен Людмила Рясовна ме нарсаначы, антон биһиги ти Кулаковскай домнарын тахарар битигер, Кулаковскай бу кырдык интерейне багай хуруйларда Ураты бөлühüе көбіттен жон әтеллергер бігенно нороппутун еме тәңе тарихтақпыт. Кулаковскай бұ сақа норотуттан кәлбет, бұ сақаларға маннык әвіттен, бұлыр каттан. Онан үшөй баты күлелі қайын, кәлен бары күттібіттарға бігі бұ институт әріс тәрибеті, мәні мәңе қаңылас салалтатынаға жөйді күлелі әті бұлығар ұлыған жияға Лариса Рясовна ме ис ихіттен наға күхаллан манна кыттыбыта бияқа сонун иденнек бүтөгөр басылга Лариса Рясовна саңа кытынна онан бары үтөөнү кытта биһиги терәһимметсин бәтин сылын сорогун сетиһен үчүгай багайда каста ди санан туран түмүктэ кайын тугатардан Бары опсай харскага түйө кайын